we're not too late. We can do this together. In our introduce Hamire, like itumna atumli welcome Sazada, Bangapimise, and then we'll start the program. He joined a vase, Karesada, Kuira Ramreichan Keishing. Tangkhul Katamnao Saglongwe President. We are very honored, very glad to have Ari Itum Katamnao Saiko, Apex Body, Katana, Akui Razang Midakliwa. Junga Ningshi, you come shitang Sonawani, Ningshi Changader Merjan, Kakaniali, Kuira Ramngathing Horam, and Oriental Naga Academy Way, Principal name. Malay, Kuira Kharingyo, Shimrah, and Naga People's Front, Ukhrul District Way, General Secretary. Committee Mr. Kuira Ramthar Kasomwoshi, and Tangkhul Theological Association Way, Finance Secretary. And Tangkhul Naga Baptist Convention Way, Finance Secretary La Sasaye. Kapungali Kuira Shangjam, Ahi entrepreneur Akane, Chico Adventures, the Island to Taylor. Yes, Ashiwi Pangawing Jali Yaronau, he Quira Ramreichan, Quira Shangjam, Dana. Yo, I'm wearing Tinglane, sorry. Yeah, Jenna Ishi can you told it by self-way to him, use Agasade to Yankala Kaya, Yakoka being Mangi, Ashi Pangawi, opinion, Ashi Pangawi, experience, it will make Junga. Enlighten Samira that she's an Ashipangawang Yarn Panga Shipian. He shongly never, it will continue to run. As a Panglagan and Inca Migida clay, institutions Pingley, it will linger Migida clay. He in a government name, issue at your parliament, government name, issue India with context and Manipur context and he BJP government. India, he was in opposition. Congress being all right, Atunay to one pian Migis Quachi. Actually, Bill he actually I could build passages in that motion. Mikajine, Jili to one in Migi in a Hivaka and a half. No, ladies first. Guirumla Phokrizat Mayirnao, Ahi research scholar ne, Ahi Layla Saye, what Kajunga Sada Clay, Akan Ahi Ishi de la Group Akale, Ashi, Tangkhul Bang Junga, or Sadley, Committed Akane, Ningshi, Alvangitune, welcome Sada Bang. Kenya Sada, Queer Easternlight Zimik, into Junkan La Tadele, Ahi creative designer ne. Ahi itu kunitor wing jali paula kaina tiap tang melangi shograda klaya designer akane ning shie razang mida klewang pangke misa wangla Probatumale Queer Mashun Khangrah Ahi Arwe Union Baptist Church Youth Way Chairman Sadle Committee Sada Queer Vareishang Phungshok Ahi Uru Trustway member akane Ahi social work li talaga na tam shakwilaga itum khani thot we katam kashali kachunga initiative kwilaga otsada kle yakho ka khani awang la pangphe mi se yarina katam khata itum li phian mi gida kle la phanga ne opposition ni ach masa ga pai waina turn up masarer thre tena 5 against 4 ne ka sala shining man jaw mane ashi sara da leida kle ne. All right, so ladies and gentlemen, boys and girls, ishi program hi hapok phai sau se ishi audience li mikjunga jangdala ya chakathai ishi atami ti omai kikla limited sau gida introduce some time video ke itum psycho rajang dak le itum psycho ro wangla welcome sa itum akshi pang pang nai phek khos itum. Okay, ara wak paina defending Ari motion lead defense hagi group when ishi hapok vaisara jena have the existing institutions of the Tangkhul community failed to provide the aspirations of the youth kajihile. We have not failed. We are doing our best kajihi ishi na pok vaisau se jena first speaker sari na kuira Ramreichan Keishing le atam himingai ye nana no atam chi khakhimilo pomla ka itum comfortable salaga na matui vaisa se atam ka hangda na shi we group ai na kajiga thana I will come to easily counter sang hai lega bangka khangka milo kisi second round sak paisa se kuira Ramreichan na no atam ka khimilo. Thank you. For the legal the Ramreichan
Isi against Mashli Logida, your career portion the Kyobe, issue Yachi, Youth Parliament discussion with speaker early, the up the Nishi, Yashi delay, the Razangaya, Donkali, it will Tangu the Nox of Long, Kapani, Shalam, Chipundele. As we topic in the have the existing institution of the Tangkhul community failed to provide the aspirations of youth because here you wish one logical institution is as you hang the bus actually so you in our CSOs is Tangkhul with an also when represents how the it wish one of logical yes, I do agree. Implement limitations lay by. Feel size the agreement samane. He the feel suddenly he ban vegetarianly. It to me institution organization activity. And in such a Malay samane. Origin the master. Same with he ban the same way. Me in the same way. Me you in the community in the same way. He ban the Darga how with the Darga how with the same day. That he feels how is like a feel the side of institutions in the meaning. Institutions live a potential like same kind. There are a community. Is a community in the fields are any by he community the throw sign. He technically roles and functioning of Jonkale, it only stakeholder of Jonkale, Kasem Vegetation, it to Ava, he have Lakaya stakeholder up Chili churches, yakane, institution, the schools, no, hilakane. And the societies, civil societies in the stakeholder akane. The he Kachija we roll mastery. Then as a whole, it institution feels how is here, Katioga, diverse salaga, Hakaito bigakane. Kayu wish one hand in a retail salary, itum civil societies the fields are happening. Let me have new Messiah origin of I Kasem we got away. TKS as a institution he have a potential Akalego, Sakashap Jokaleka, Hili Mandale, he took human resourcing. Me by Maratumo, community being the Maraca, we cannot eat on a Sasho by Hilawe. Juvana, as in Razan used to it on the table gives it to me first and institution we need to blame us by me. What have I done? Because he questions some bread. Tell it to Najisakai Chandi. Only by then, it will say institution. The institution is Saranti, in the Saranti, question the Sakakale. He it personal, individuals' integrity is Hilade. In the example, I was saying, it will be we roll the latest that the Shamnakai, Aga, Hanglogiga, it third highest also is environment, third highest also Kharingyo. Kari from Ta, little like a empty bottle he shopfully had died the Catherine Malimani. The he gets a cut institution being the Mayirnao. It will meet them quick individual, we roll Manila, Abongakali. The yes, we it will washroom, right? Chili, and cheer going away. Marathon as they got on Tangkhul rather Piang Zerdi. Ramreichan, Shimli, itum Jimatan Mimani, Shimli Kibashina, Kibashu Shimrah, and Jerdo, Kalata with Shimrah among Germany. The Hiva, Kalatan and Nagi, itum integrity, Yaru Shangjam, Gajitaya, Digridia, Arili, Nakipano, Limajor, Chodam, Kakama, Ayar, the data about matter, minimatimary anyway. Tell her, Saji to me. Then a Khangrah, Kalata, we and a Khangrah, Akali. Another institution, the other issue is bigger than the Horam. Issue we mentioned Saga, he Traga, Itum Kalata will need a Hangrok by the Lesser. In a point, collectively we have failed. Chibaji Hanaye, opinionly, institution is Johnny now, Rungi Anjui, live a messenger. The first institution here, family, no, family in a way. It will basic education. Ava like to joke to later from its very great heights when Ali wisdom that he will run it to the limit beginning. Katong had a much shop with Tangmet Migani. Isha Mashala, magic pass to somebody.
거의 하면 이게 좀 그미 한국 이거지. 제가 the first institution is a family. Family는 우리가 하게 되게 좀 그리고 저는 지금 existing institution 아직 있는 민사들의 이바이니 좀 fully 길에 망가 바이게지래. 이 좀이 살아가 바이게 좀 거의 좀 사업범들의 거의 이버치디 이 좀이 그 반응지 공장의 성화에 그닐리 좀 아는 한 이슈 스피커는 한들에 이 좀 over dependent sana hawi tu ni pingiya itum khalada na sasho sagabai I khalada wi Mashun rights ke hi mathe mane Katamnao sa in Khangrah in Tangkhul jam sakte jo kada yaw hi kyuwa da ke itum khalada wi ning exercise ma sa midi depends ga ke ji hi le da le Tangkhul Youth hi dama jing sa bai mane I khalada na sagabai sakasha piwa mili ma sa sakla 이거는 사고이 그 이놈 사를 동조에 사람이 스텝 이가 와이 제가들이 거의 좀 이래서를 아주 이 두 인스티튜션 내들이 중간에 패밀리는 사람 사주를 하기 막아이나 아주 이 두이 goals 막 말하다 막 맞춤을 두지다다 urgency 그지 아주 이들가 사오기도 상상상 많이 두기다 지금 하리 맞춤 하기 막아이나 이 두민다 이 두민 functions detail 사가 하기 레벨 법들에 저는 이 플레이스다가 아무나 근데지 Alright, ning share queer Ramreichan Keishing. Atom he limited salaga na kaisa limigi na jena na thum na singthai lagai na Shimrah ari ishi first speaker talagai na singmere atom he and specify sadak lai he we have failed collectively as a community we are failing are we as an institution as a civil society organization they have not failed they have limitations ke mentioned sadly as a family itum jen ha pogra ke hi hangdla ashama question round ni tiong mai kan thum na hang hai le ka hang milo ashama inala chili pesa la ka tiong mai ka bang hang vai basar ari statement hili motion hili support sadak la ya group hili ara atam hi mingai itumna yaroina thai khanga akhalai salabai what are the aspirations of the youth ka ji itum aspirations ji khilakla ka thada fail sakla ji tiong mai ka mention samira da shit sangai first speaker sada Mr. Vareishang Phungshok li atam mingai dele dan atam ji ka khumira Hello everyone, you join salam midlay. Direct point little way. United Nations na Sustainable Development Goals achieve sapayong oksatran. Achieve sarala tu. Atam ni extend sa shon dang ni. Jual nona tu na kiri lai sa lai zan youth bingli nalai na include sa thore yogi da. Youth bingli include sa bai da International Youth Day da August 8 lai achung lai ni myorre. United Nations na Phungshok ne hangda lai statement ba hi youth bingli include sa thore aspirations bingi fila fulfill sa thore yogi da hiba universal statement ni ok thoi to only shok da lai ni. Kala jili plus ilu mai tang ni la rai cha shok lai ji. Betul dia ni mingai. Ilu youth bingi ka amne jiga United Nations definition adi should late teenage to 45 years ni not specific. Ka jiwa ngi lai youth ko ni ala khil bai mo khil bai ji. Jena hili lega lai ka amne jiga thap mai thi ji bing. Ot sa lo ji le ka chot ma hwa. Achieve tra sa shopping. Creative sa mai thi ji age ni. Jena hi bing li mathala ji nga bai dong SDG Sustainable Development Goals ji achieve sa shopping ji bai na idea hi kran. Joy youth being we don't need to be leaders. Youth being leaders have by something like Kuwait is getting some what's up is something about idea tracker, quick hit and now experience leadership role. Are we long now in the we're not experienced. Then later on, how do we become a leader? Your question is only not machine, it's only not mentorship. Tahu itu mungkin ada leader sahaja question kau pun ni. Ini macam rumah yang kalau mungkin sahaja, iu show ini apa experience terah share sama. Itu mui Tangkhul Youth traditional institution milik yang kan setup kerah setup pasal apa awang hangat kemihi. Tadi mipa jadi ni awang ni kemihi raisa dia kemihi itu mui Tangkhul Youth. Walaga Ramthar Ramjili Tanzat wa leaders bajili ali kminda. Kalau jili asama institute set up sarjanji
experience le la kai shangwi khara wing ku bi no hang da le ba ba ka dong li include sa da le institution le no ka ji ku mui society li yong zai ti kan li youth ba zang le 50 years below ba zang le Tangkhul Youth Parliament la BA li youth zang le la 50 years below mo zang le ka sa no wing khara wing mang la lo pi le experience play la ga youth bin ji la ga mang da again same si ji ka ke le je i thum li failure tra le youth bin li include sa ra dam li sa thre leadership ba mi ji take sa ka ko experience tra ga gain sa sa ka dam li ji remind sa me ili example la ha ur just represent sa le ur just na than la ga which is not our duty i thum na sa ra no ding on SSC exam the center khung se jo wi da i ji what sa se da what sai sa la ji li ur just na yong ra ji na Naga long na okay yong lo i shi mo zang ra re TGS na yong lo i shi mo zang ra re ka support sa le da hang de mi ya mi ari daily li ga SSC u file ka ba SSC exam center ko li gum ku gum ni ur just bi da ha den zang ka ji li supporting documents Naga long na TGS wi letter head is hang ngai ba inauguration da one ur just ni mo da 다가 youth 이동 우리 거는 contribute 사다 이제 뭐 상하이로 aspirations later 이제 남들과 contribute 사다 이제 뭐 상하이로 그 question이 야 우리 조상에 field 접시라 이 삼일래 라메다리 SSA exam center 공연에 저 거진 쿠이밀로 우리 트러스는 거진 쿠이밀로 the pressure라는 거니까 니도 거진 쿠이밀로 지위 거진 쿠이밀로 CU도 거진 쿠이밀로 뻥나게 이 중에 pressure에 거진 쿠이밀이 다다 코르사기 exam through 그러 진리 오자들이 또 로바 팅디 팅도밀로 거진 쿠이밀입니다 저기 이 아래 이사위 steps ting이가 야위라 뭐 사다 그래서 그 회사라 뭐 사다 그래서 롱나윙이라 저 우리 저스신 쿠이밀로那些 faculty 啊，就叫我对的 15,000一些 professor 嘞，个对那些旁边，只是是个我说了我关3年门嘞，跟这个厂内嘞，可个到脑皮，其他的你他的个到脑皮哩个涨不同 ，friend 过去可以就 maximum of 10,000 可以飞机，国家把这survive稍微来呢，这里 youth 并跟这个厂内的大嘞，要有你们对来着嘞，才能我们那个我厂内没涨嘞，啊，从里 space 没。个 initiative 个 support 把你一种 long 毛病，因为 expectation 被行嘞。economy 里样子 youth 病ही，当初为 church 里带工的了ही youth 病问的，哎呀里 flight 里做的了病，jazz 里做的了病，哎呀里 nurse 里做的了病，是每人个拍动 contribute， 人拍个一动个 hero 了，哎呀里我啥的了的 ，church 个整个的就很强的了，一种为 church 带接工商业做主，然后呢，心里出点钱那个。带Ramtharมี的人的 church 里，可 youth 里 youth 把这位带小什么这个去 contribute 他的那些 question 上来 association 是那个 youth department 弄我们那就一同为例 youth 并没有的 just aspirations full 上面我们定了他的 neglect sai 了还有的这里边有谁拿来过一同为 organization 并这行类的 upon track 里一同为例差不多这些文章的一个 youth 并要为例我这个从爱那个要为你没用着来爱你的，听单 group 那个弄毛病的协助那个，啊从为那 idea 得那个那个弄毛病我同那个，社会这个也行那个现在正常问题呢。因现在贵了Vareishang Phungshok，阿什么阿当第二个类似个经历一同不讲什么慢些，阿瑞贵了Vareishang的 points 个中个，一同无力Phungshok的嘞耶，一同。Community ping itu youth ping le thana kai na utilize ma sa de le itu mo potential itu mo shiman sak de le itu experience sam pang kwirang atam le itu le platform tha de ma mi de le kala itu mo traditional institutions he Kharingyo centric itu mo so called Kharingyo thara jingu mai na yang laga chi ping chin na sing wa chung ga shoi de le itu mo contribution le ignore sa le chi points mention sa de le ina ara speaker ka thuma sa da iwi yar bakli pam da klaya queer Ramthar Kasomwoshi le atam mingai na no atam ka khimilo Phokrizat aju organize sami de glia mudalai na Mr. Oriental
iwi showing the English braga Phungshok tali kala razan kai audience indum psychology iwi ringapa career shalam minale career sada iwi otpami kajing thana nana thwega outside ba thwega kana limering pha bai shini tang slip kdioka otpamji DTA we President Kasani, Finance Secretary, Minim by correction, Salome. Okay. Ilila Katangata, it will be the Muslim Nigalajine, Yari with interest in a Ilila Hope Nivan, Kala Illa Yari interest in the girl, rather than name. Topic key in a Machuklaga. Arihon we Adam Hili relevant Salak Kahaya topic ne the Quidley Ken Khangrah we Adam ne Adam in Ifla Moresa Gai Vitili Moreji Kanini Silaga Anane Nanane the Pen Khangrah Adam ne Tangkhul Aju Pen Khangrah we Adam Kharingyo in a now snow. A vina a now. Color a vu in a avavu. Ken Khangrah Adam Tadate. The topic key in the Majuglaga Kisada later Galaya institution being hili. Later Galaya shock rather like Knuithot being hina. Pen Legabamaugla. Ear. Majuglaga Pen Lagabamwe Atamaning Mane Institution Akahi E Aju Church Wishomina Jawe Church Wishomina Itum Church we Labor Best Youth Department was certainly the Youth Department Vadalehi Amai E Excuse Agava Hidat Hungry Twila the Lake Knuithot being Vivan learn organization the mami kra le la pai kala otbam mangran mi kra le la pai ka church na kala aju society na institution akna ngaran miran je khnu thot bing le ngaran mi de le ko ngaran mi de khira mangaran mi mane de claim sa pai mre ngaran mi. Just for example, itum we church we live in Hanglo juga. No we moral life, no we tang we clean kraki, mung we gvai. Church being responsibility matha and queen midale. No we clean kraki, mashung rik ena ring gvai. Kala no we a dozen bashung chow da, o between mang hilimaning la. Kazing ungram bashung chow da, itum ring pa line bashung gvai bang da. King along later, no Ivan, Jacka, Jacket with the lane and a key meowda. Ka Talala, Nahila, Ashangvu Agawi, Mishan Agane, Nahila, Vedule, Juvina, Nalila, G. Panimulaga, Nalila, Satlagina Quida, Aju, for example. Church now, organization hina, Natumli. Youth game la matha lena adam likhi medale for example aksa siga nali Sunday school matha laina le midale no wang department show me daga no hi muring we vai wang da matha laina ran midale the if we take a queen da dang no wang institution hina matha lain ran midale the queen school we school being Namrano, even church we representative outside the church we showing that focus side. The church nanali sa lapin queer. Ka even you wish only hang ngai. Twira the click no topic. None of the system criminal. None of we get on table. Ye he hang I lucky. Twira the click no topic. No we no he independent he tap nada demand side.
na yari ashangwe na khala tamring therang laga independent hi thak na da demand service da the avu wa de na ka kani ali na hi over dependence adamang rogare over dependency khili iwi shongen halo jiga Indian constitution na khihang jingong thada chetiwa yudla mapung pha ga ya ring shop ka ya khladan ring shop ka ya mine da me ka itumi tangkhul wi context likile jingong thumra ka la kai ka avu va de iwi phone recharge sa me ka chi demand ni fu iwi khnau sa da hida da Kanyutot being hida trapam de lenga you opinion hi throw sangai leksha kanyutot being twira da lepi no we miring hi no we society hi opportunity ke them thang khamaya ari ar to adong bom nongmai kuplai kamata hin anni mashmang sakran tak marada ia paningai ka nanning shargi nakla taning shargi nakla ta mring ka thei kala ari arai zamhi no we shiman kwai ning ji paningung sanai islagai Ning share kuira Ramthar Kasomwoshi. Apologize I error jiwang to President of Tangkhul Theological Association and mention kchungka saire itum church as an institution va fail masad lem the kuida clear opinion ne because they feel youthly relate kasa initiative kchungka kuida le youth department la laga kala itum he as a canoe independent sakwa itum thaknada demand sawida hangdalai kala itum over dependent la sadle fuji mention sadle in a that the make summarize sami is the so that ashamana tumna to make a question sak ngai like wa jiwang sami da like sane ara itumli committee speaker sada in a queer Mashun Khangrah the chairman of youth department UBC neliata mikle Nishlagare ishui speaker kala organizing team ni fellow participants, audience members, Ajui hita public discussion krikada clearly purpose by he tong mashman sangai me kajia he pen khangrok bang chiz khangrok ya tam sala ke tum society ukring khrap we lungdi ki lelak lesai itum reality check up shi sa pisai khabat itum aspirations ki lelak ta jili mukhak shuma pom kya khale da legi khilak le ji thuna discussion zawat ni ke na bai sok share shi bitin nai hangai rea thang ishui panelists akhnala kresa de tum institutional family insad le family as an institution itum society ukring anga kuni thot we mirench man da le pung pa da le kya ka shok le he kresa the family ukshoi family kakai jiwalungli avum sak thai abam sak thai anam sak thai we tra ka zangai ji family institution na sa da feel sang rok le shuba generalization ka sa muning nai ka hi tha point je hambai thai ka hang chi da sa de tum da da hi tinong heu khyam chan ishi panelists ka teina hang khai da itum bi birin kring we lungli Vareishang we lungli pak thuil ga khai we ya tra ka zang bo bang de itum na khyam dam tran da de tum failures hi iwin nei now in the individual nei the side the institution na ji wang liability ma le nei chi ma hang bai nei zingum sha ka mu da phanga ka da itum na Vareishang sarai re Chiwalungli tumna ajuwi condition yang ka pukhang pa trak le bom de churches Chiwalungli phapuda khangrok association of phapuda khangrok ya khle ra hang hai ba ba khuni thot bing li khi legacy hai mi le khle na bing na ji akshim chu sangai churches bing li summit le Chiwalungli itum ong khyam tam tran Sunday school department le youth department le kya khaning sang da yung sang milak le do annual budget le athunna funds a lot sa da khle or resource training, we want Sunday school training, some of that like, kya churches kya khna le lak le do, le lak re church kai khuwa, songai nai, chitha lak no. Chili lang medai tum na now shame we, chilwe ka 21st century skills impart sami ran le. Ari hon all twin e tum ni no thal gai, na samthi ge da le le. Ka chi hai lak le gai tum 20th century basics la cover sa wi ra le le. Ramwe school ku chung jali ba yang ka Ojawi, Maklewi, problem kya ka face le do. Jililang may da 6th grade li pang da le national na 2nd grade we syllabus ma thai ji kya le sa do. Anganwadi center hi now
national ti na bini yang sang vai da Keishing sa nei government na chi implement masa thi la kya khli lak le do center aklam thadam le distribution sa na wat sa le chili lang me da itun na schools being le private schools ke madam chan school kya khna national way ranging ni howa me ni ga ning sang ma kan yang le do business one we kai we train la shop pai la ke na le higher education vijay ka itun na ari issue panelist na hang hai tha da higher studies we bang prepare sa se shidam chan Tangkhul ya lung le khni to kya khna qualify sa khai lai kha tum na tum knowledge gain sa khai ji ithumi wa impart sa mi no ja dam tran ning mi vai institution kya khna le mi lak le do ju bang jobs degree sing mi chung sang hai chung sang de le issue wi hi sang hai bin na trak sing de re ka khaya hadam tran unemployment rate le chui ngai chu sang ma man de le government with jobs the security le the Khangrah salala itum na reality facer le job malorer ne lorer sal connection le kam sam drum ne ki tu reality ne kuni to ku jali han yang ka mai independent sangai la kai ka independent sangai la ta le wal jili atumi purpose ki la le jadam tran itum na la mentorship masam ka phangwe lungli la blame sa ba mning la ka itumi purpose ki la le ji aspirations ki la le ji state masab ji la trak le re kuni thot Katamnao yak le le miren ki sham mai la le na nan dak la to miren ki sham kuin ngai la le ji dam tran mahang khar la la le re ka ji Katamnao mang ni penchila itum Tangkhul nau sa da direct pa ding san de le yang ka itumi mouthpiece sa da le itumi opinion share sa pai platform ak le da newspaper aju ya dam le ba akla ma le le aju newspaper le sa jil la yari ma to ka thai ba mai na institution claiming muchuk mi ge jiping na om chuk mi ba mai na jil ma le 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 thagai tum he public discourse da sa internet link de na social media li share sa khong lok chi ma ngai na ma changau shila Ukhrul aruri 150 subscribers li kyo mi da le newspaper khui da le thagai tum he as a society ji thang ma khamai wi ka chitheng sa la kla Oriental ya damli communities being community radios le rock le stations ding they the issue ba achala wi sara khai wi 30-minute program ang jina sad le Oriental la social media le da china e thumi bang tra khang jo ne gi ne khaji internet shuma damli thai le chi wi ka sa chi masam ka phang wi ka sa kya khale le politics li hang phai tra khale sare chili na thukna da bam sang ge kai na ham hai ba Ariris at na that like elections we system chili sang that like itum shuru kui that like bing ki legacy hai mi lak le do hikta shongza hai mi ngai lak le la national bing ariu generation shock that like bing oh election le bachi thap sum la mo ji tam ji thengai le le that le la la khuni thot bing ni remind sa ngai ba society a ho le ba a political sa dam ring bai jam ne politics itum na shuru kui sar ki ji lak ba remind sa ngai khna wa sa da ada itu we zak khana we lungdi itum na institutions bing na hot na ra mi da to much recognize sangai ji appreciate sangai ka aju we talk ba hili itum na ji zak khana ji itum na sara yaw da institution na feel masam ne ji ba akship ning sat mai ji ba itum we arion aspirations ji kali lai zat tak le ji kali le ji we gap ji ka da bridge sa si ji tam tran itum improve sa pai apong track le jana ji chili focus sa le itum da hili Katamnao maning la ribau ge dam ren la wat sakrum se chi hangai share kuira Mashun Khangrah ari thum we present situation we reality ku chung ka highlight sami de lai kam dai question na khanaba itum youth being hile itum society and itum institutions being hina priority ak sadam khit lem lak je question sad lai are we not a priority ki ji institutions being li handle China he li follow up sa in a kuira Ramngathing Horam the principal of Oriental Naga Academy Adam Himingaye originally mentioned ka sa ka itum institutions matalaga na educational institutions being he commercialize salaga ran sa dai lag jila question sa dai kuira Ramngathing li Adam mingai lai hello remake to the tawsarin tam le ning shi le da san Khangarum Adam Sampang Sakwibam. Actually, topic here interesting Salak Hayaka
laga sabai ni je solution ka pha atam la sang sangai chungmai da lang san kha topic lang sang sangai maram ba hi ki tumui ram li shok ta kle kharjan sa da kle ni mi hui ram oi tui mening ni jam generally mai thui da topic hi hui lung li ili tangkhul tu na shamla kai na khlat lo ji ni je ba institution je ga khi la je ga ningrin le da sem ga ga hai jili institution ki ni jam chi itumui le da kle ningrin le da sem ga ga hai itumui ram oi society tangkhul hui hi na khni thot pingu ning ka chang aspiration je ning ka chang ka hau ji mung sung mi ra thu re mung sung mi ra thu la ya ka ji li ara nge hau lo ga khni mata la ga ni institution ji ki ba la in ari briefly hangai re athang hangula itungui family avu aba anaura ophi runga da Shimkhur ji le institution ni school le institution ni itungui long now bing hile institution ne church le institution ne ara hi bing hina leidak le khni thot bing wi ning ka jang ka hauji ka jagat wi khni thot bing wi ning ka jang ka hauji rei khamai chui khamai opam tha khamai gi jili ka haugi gi jino ka jagat reality tangkhul wi ne yamu se ji ni jaba ari bazar shufuli ta la ga ina khni thot na wa gali na khi sangai do ji ja hi sangai ye gi ba la ma le lu yam them ni gi lang han ka ro I oja aksa de iba jung ka faisai kadam noli na khangan tam thani no wi ningrin ki tam lagar ki sama uruk la ja tam thani yam thing ni dhir ni thaga khibana theu ki ji kijiba hi khni thot li question ni hi sangai ara khni thot pi isi tam khu wi khni thot pi hilira jung gai kadam naw wi chung sang dale ina ngan khangai ba na khiningrin dale la na khiningrin dale da later le institution jin the ilimang ran mim nei ji dak lekla hi question sang sang ngai khni thot ping li jam EIS thangai thaga IS coaching center Ukhrul ki sa tam le ma the question sa sa ni jaba chili answer shobra sa re jam doctor sangai doctor sangai to doctor sa vai wi tuition quick vai need exam ni jang vai wi institution ke li le to lingi ni je phar ge ni je solution ra bai kha khni do chikta question samang ba ni ara example hangu kai taw Vareishang ini ba bisit la ge ini osak rumai adanga na SSC wi bong ja hangai re ana than laga awing so no bing jang laga I thumli lang san laga SSC exam center hi okay India li otpang wi hamai thui ge ji exam hi UPSC na conduct sa civil service IS bin ya IPS IRS IFS ji UPSC na conduct sai Jiwiti nextly radically he SSC na exam ka chunga conduct sa ne he exam conduct sa dagli he Vareishang long na ka atang na ka handa da awing sono pingzang na ka he da ng rer pui la Ukhrul khui khung ne kisi ne ara later le he kali legla jen you school li later kle no ara in example mi khngai ba da you school li le SSC staff selection commission exam ji center wi exam ko Manipur exam nim ko hi wi school li le de ara chimang la maning la Ukhrul li wi center exam center jili khi la thabai rak la ji in Katamnao ming leo ga de hi la mention sa ge SSC staff selection commission wi exam ji la thabai re MBA ga da tamba ge je CAT exam la Ukhrul li tha po kai ni ji issue li jam engineering wa chi la tha po kai ro Ukhrul li a jo tan jam Shibai wi exam at Navy ji la Ukhrul li tha po kai ni Intelligence Bureau IP wi la Ukhrul li tha po kai ni arui la aga inspection ungai re hi matha po grang ni chi thau re ji ga railway exam otpam ni da Ukhrul tangkhul li Ukhrul li ba sorkang sai ung hei ta kai ara ka sa pa I principal aksa da theo da Katamnao mra tha thaga hi ki bali pen re institution na mungran mi mene jili hang pai gi chung le ka kate wi school wi chong ji in ma ba lu ge I school promote ka sam ning mene hi please ka phapta mi lo ka I thumui ram wi lungli le da le ji ina ka hang sa ne hi ngaran mi lo da example sa da Vareishang long na kate na ngaran mi le ga Ukhrul li hi le re exam phanga thuru exam aming li phanga thuru ne ot pa ma sor khang sai ne chira tha lo bi ja tam than li Tangkhul nao mra la aga khani rat chena ar in the hili lastly mention sa khangai na itungui institution education wi sauga the education wi shongai na hangoge
itu mai school leader kle hi ping hin ka chung ga Katamnao hi moral la ma va pai la ka sha bulung le hot na la ga Katamnao hi ka chung ga promote sa la ga success sa kai ji hot na certainly school ka chi ga na ning share Ramngathing Horam Ariji Khangrah Tran itu youth being hina institutions being hina provide some opportunities being itum capitalize some sabitula kiji questions hadale opportunities work chunga middle platforms avenues later ka itum klata realize some sakui or na iwi ning chang der gar chi khila kala ji realize some sakui to vida itum fail saula ji questions hadale ning share in 1 5 6 ka vai mai ya okay ari ina atom hi issue achu with panelists being jaili la nawa kharat le koirum la Phokrizat Mayirnao le mi ngai de la ya atom hi na atom ka khui mi lo political public dialogue ini rencana kan ada cuma itu lesi pada tapi ni je general room kita kelak lah pun bangsa tu kelak tu dong itu kan ni. Asyik ini topik ini apung kini nak hamta pai. Ami kena thay tak le problem mak, ami kena mak thay problem mak ada. Jadi institutions kita ina tu dah Shimrah kita political institutions. Tangkhul Youth yang wa kini land dispute le loksat le NIHS ilang de lot mat loksat le hili issue le dat le political institutions bini na Mashun na bicara sama siapa le jika Mashun kata yang le ke ben wadam kata institutions bini credibility na legitimacy shimana mat le dong kini hili cultural institution itu na teaching na writing na play Rabat kuchona no Lulim kuchona no you think itu mo ni darama bayar Rabat kuchona mai tu research le Lulim kuchona merar mundare thaka cultural institutions hi leisani ki jao mani ka ping mai da leisani je hi magar mi shabra ki ko tu ni social institution ache Tangkhul le substance abuse cases ya kum dai sam da hi institution nei na institution we long na we long coordinate kasai matham ida lesani ja matai me dum mara shabali commercially economic institution Tangkhul now lay samai la ga masa thai me da hun kai kala layman zampuli la tam khai dra ka dei okre hili kung di training business training la banking literacy no financial literacy no hi me sani ja ya ban ka phar ka phani educational institution school बदरा कर लेते हैं को college खनी की तो मांग लेते हैं चलिए college चलूँगी ला कतमनाओ ने निक जाऊँ course in subject में कोई मिरर लेते हैं थका issue institution भी ही मक ले जी कोई नहीं भाई कल लेते ले जी ला यार भी जब खनावी quality का standard का शुरू पाइश न पढ़ना मिलेगा बहुत ली libraries की resources पे मिलेगा newspapers अतम जाते सब हम मिलेगा क्या general aspirations of the youth जाऊला जिन aspirations भी employment nasa sabai economic well-being nasa sabai ka Shimrah pe na employment jaga employment hi lai saksa laga pha lai jai ka atham economic institution bing hina business literacy hi tam se sanik ja hun nai laga layman ka tha example ka sam ngai lai sa ba ta lai dam laga employment pha gai ki ba hi la Katamnao ka sath le da dagar ka sa chi economic educational institution being an ran is a nature or we hot kana shongza ji mong me sada ta hi the aspirations na dai na sada hi institution na dai na the way assistance dagar saw ka hi na amiga na thai the problems being thai sir like ka hi amiga na ba thai problems sa ka thai zam da like ji ba ari ham gai institution being hi it environment it ecosystem kala it ecosystem ni it personality shape sai ta ga it ecosystem hi ya really like shi personality develop sa liga ichi cha khata wang mujuk thui khai environment sa thoi oda achu we wasn't not sa hang da individual really like ji da le jana achu we youth joga da ni ko ga hi ka sura ga ni youth mara samne anga no sa da ra sa ne Shimkhur ra sa ne ya ru sa khana ji na shape sa la youth sa ka kan san ta ka
phra we na youth ka za we shongza ji ka chi ka tha shim ri phra sang ka la ka chi ka tha environment ni ra ga ko ta ka chi ka tha ni ju ka la ka chi ka tha shun no khizam da le chi ba stress sang ai chi ba ba 因为这个会里，你跟我个一个那个用他的事业去，然后就推出来的，每个拜说一个拜，假设是叫为了的推回。可能这样可能一从当初有些，人可能他们的我推出来，你有没有做的有推了，有推，he 就喊我了呗，这里领了，这头的领了那个民众上领了呗，这里有推现在，那个 personal external assistance, external support to topic. Kalau he dagar sa kan rap na. Achi issue present condition he could short card la yang khela khayu ne issue ba. Jo ko issue kala tu na sem kui phum gi ji yor ne. Thai ji thau ko ta long na we external assistance support dagar sa na we it will personal development lang la vela it will aspirations ji ba shong se vela bang dan gi se jai ka. Ja ka. Jana Kharingyo kana everyone the education policy yawi mikung thang mai vai maning la mia to skill set aka khni Tangkhul ka so da ka ka thaka sa thil la ta tam ji policy sau kala itum yor hi la lari tam ta thar ji society sau ka da long now ping na or institutions ping da kherdot bi jan jam tha la har bai wa nai khu le khai ping da ong hang ji the kam ni da gar sa na we ta dagar zai aka khni hang ho bai ta sami le la masami ka achi mahan to yin shong ri ishi ka na sa sho ye le jo ri jana achi okthot wi rin chongza kham khu hi itum ram ya manila fe jo ko the exploratory station le sir de jana mi khni na mai tha ya pa mai na ba sing ka ma to le hi mi khni na ba tam ri ji itum ram atam chung na ta ting kala atam chung da ting e ge na mi ring bom ko mai ring ba shi da ba motor is a second chance third chance ni shop sal pai mi ring bom ba shi second chance ma mi ram na laga I tu ram mi ring bom na ba ni da li tra kham le ni ta ka second chance ma khle ge chung mai ta ka mi ko wa ko wi mi ring chong za kham pui li second chance le ge shop shi mang na ma pui la ka I tu ya ring re ga sam da la dai ga sam ji phai ka Katamnao, Katamnao. Hili hina kunjang sa ke. Humpung kerja di kerja nak le. Jadi shuri ke shong di Horam da ke hewan betai je. Ke shong rei jadi da ke kiri gui hewan betai je. Shong ra jadi mang da ke ono kira di shima betai je. Jadi institutions bing le tan le, ma tan tua ke ayau no bing hi. No puyang ini ichicha shongzang visit le ka ono kira di shima wi. Hewan computer the second chance something shong le shongzang visit sa le. Ka institutions bing le tan le ke ayau no bing ku chui ni kira. Shong rei di kita ta ya wi hewan betai le. The shong rei di Horam utang sa ni. Nishna. Ning share kurum la Phokrizat Mayirnao. Kachunga questions raised sadly and institutions being la classify salaga kachunga question raised sire itum kanu thought bingle mathada prepare masami thulai tumatam hile kala itum we kathana bing hin la social interest paming la itum individual interest why na than large question sadla ye itum platana itumi sem kare mikatena mar sem ka mimre kishi la mention la sadla ye ari hile opposition bench government chong wele issue kanu totally la matalagan maling lagan zada cleaning or lam talain sadla ye entrepreneurship itum Tangkhul Youth chungka pioneer sadla khisa darle le akhang sadla ye kuir Shangjam na atam ka khumila Keishing by a speaker, fellow parliamentarians, Ramthar itum psychology iwi le pa shram sadle issue kerjan hi yoga tada pila relate sabai me vaina iwi bang hanglo jiga youth agasada aspiration ikila jiga tada iwa institutional represent something the general salagin the hanai eu da salaga iwi bang
ideal society, ideal community, chingri hai, healthy, salak hai, healthy, the English na for me, the aspiration of the youth is to build a healthy and peaceful society, progressive, of course, and forward-looking without compromising on our rights, our identity, and also preserving our culture and traditions. The isaklang ina kui ari hangai pinje. Ili chiri kai jila zangai development jila zangai ning jang tongi without compromising our identity and rights. Iduma indigenous tribes awgada idumi wang kila idumi tribal rights. India constitution really special rights provision made legisla. So idumi saknai ko kuidara sai. Institutions being my limitations and totally fail side is but fears the mukrim Kresa in point to main away. Kresa the institutions are the guardian of our culture, traditions, and also they are empowering us of our rights and identity. Actually, to me, Adam, fellow speaker, rights, Chennai, even history and the distorts half like usual container. Young what can I tell them why? Actually, long now, later, long now, the Ishina, Lintingena, Lagina, the Ninga Miyogada, it rights to me, it will protect Sami Laga, it will need Lagina, Opting Saturday, Hangai. It will be the Shangabai, Ari Hangai, Kachunga he to the our institutions, Yoga, the Jamsadi, TNL Jolo. Hilia and the Chunga role quit later, Shina along the Chunga role quit later, Kanisada institutions being here to Mabami, Chiliana, peaceful Salagina, obtaining Sagai Miai. Idum Kaika, Tesara, Kaina, Kshala Lesara, Atamali Ukhrul wrote Line Saiji, Cookie, Konjai, we ride the lamp, Shaye. Itum guy who itum la today, Tata Rodmrak Zankade, and the Chincha, I know to say, Shimkhur, Gida, trench crew, that caught Laga, ready in the Bamrogo, Katran, running the Jim came down, Tata Saksha, Paula, Trashade, school window already show Phyllis at Lilga, some rifles, and Captain Kaidoja, Chitao Bautis and the Chincha Manchasai. Kakni, and the Sakshila, I in Tibiana, itum a family. Mob culture in the lines aside. Creative clean out that to Kharingyo police deal someday or the concerned department deal samno. Mob Nazam Nivajli humiliate Sansa Kwaiga and Tim Nega Kido Kuita Kizam Shami Lega, such line as hopefully Kunchun Kunda Salaga, but such lines society. At least you are today. I read law and order is you take really way to Tangkhul Youth Parliament by a tribals being by nature we do not like to be disturbed. Today to me independence allow China. So with the rules imposed na Saknaji to me. He does say the long now the Taisal ritual now being the Paksa the full long sam police Nida Lojilla. Keishing example, by luck, I can teaching the Ukhrul traffic. That's actually Sade. Chili, he did improve by the Atamali Ukhrul SPD, Kran sign tracks, Hatam Samamo, Atomibao, Kakama, the shooter, traffic. He Matama by the Sadamsly fine talent, Pusa by Saijo, like a parking Wega, Kido, we climb Nazla, Pan by Sai. Fine, Quira the Saga Mashun is at the Shogaga, Yashongi,
police power machine ji lungui thai na here claim pan me saga no parking ni claim pan me saga tire registry ho kui laga claim them so the panda karel council will the spare tire machine will is a thyo so idum bi kuma hi thada by nature tyo hong kai shi lungo shi dang will bi ta idum ni bi ya 제가 그 기타 사이즈를 제가 사이즈를 이동이 at least improve some 레이지라. 다다 응랑도 문제가 있는데 overnight 문제가 있는데 그 institutions 등이 살악들이고 지바지 이거 한가에 아동 인시덴트 그니지 아동 타이어 윈 본다 강대 가이바 or 룽비라 해바는 기원 내지라가 기도 폴리스는 기원 내지라 you take with you driver knizina the civic sense ikyo wada way dumya jena ji basic fundamental civic sense paji ba idum konga lengi de kwe kiparli individual no kai role khu lu jinin go basic paji khanawa points are the development idum youth agsa da idum konga hi regisang klari hon ok thui ida hi ninja da Vareishang ji ning jangsere izang da ilhang logica Vareishang Ukhrul jose da Ukhrul Vareishang again the 10 years back like da dam le samne ya idum tong phnyung le ra internet da dam le samne shofui da dam le samne government samik shaba sami lat le se you take with you ka okay kande shofui ji tyo ba za shi fe tyo kwa da le fe ya ka example like jose like hi phung da 30 meter here Manipuri kita division tau kita Manipur government in terms of growers in the loan hui laga Manipur chana ka state te loan hui laga electricity khung me raise la prepaid pan me raise la at least household ka to here basic minimum hi da electric appliances deu singa ka 3-4 kV da ta sa zero itum shim ka to hi tum lam chu gen lo electric boiler now 1 kV de haga 3-4 kV hi mi kya shin latle meter like mungzang rang li thwel ga kachuma na ya so he basic hila again basic no dali khal what thisau lo shin ning ne ka hina da saram da musadari mai de ji ga je iji akshida da dum to na muchupru ngai ne hila da bai ga like the pan de mi thyo lo de ya ara through lo ra da le hang shima wel connection ni bai curious skin ji har chel ji ga tida lo ra le thang I mean it's possible. The umore is it la. Are we ready to embrace the development is baje? Ji the machung sangai. Chongfum tham ne ji. How many of us we are really paying road tax? Cities li la chongfum da le ja tuma. Tol the pay sa le itum le tol ne ya ka road tax the karilo ga singum chada pa we makui the road tax pay sa yi ka number 2 curriculum action harle I mean film sam ni la migai ko musam rana migai na kyorido NREGS PM kisan dai la somong le de kanda ja khadna somong rana bank loan mikjung na bank loan ni ko default sami ri la idum khni to tonga business 3 hours in the bank li approach ka satran ani ki pa nam shi samra the business how bogai for the manager by the money raise la kai aspect to the we yoga da yes the planning we China I think instead of blaming the institution I think we are not doing our fundamental duties so instead of blaming the institutions let's all start take a pledge rather the fundamental duties fundamental basic civic sense ba ikum le vai sa se hangai ni share ning share atom tyo ka extra kwera shama tyo ka minus sam euro no all right hang vai ka chung kha ji ne a che ai na thang khang tha da vasala khai topic ne issue hi institutions chen chung ka manat khai ne hi kyuwang in a rang room hokla club saugla ji mi kai kana confuse sa sala bai a jon thang ina educational institutions we mang debate sai debate ka sa educational institutions li ka zang kai kha hina tyongwe ka misunderstanding sa ka confuse this ni ka leawe chen tik tha ji maling sangai tu ki da avavan masala ngurum da sa kai ni ngurum da sai ka chu tili narrow down sa man se itum hikda hi positive sala increase
Ari institutions represent some the clapping institutions ugly zangara the clapping in the heat to me attack the sun at the mukimila no. We're never attacking you, we're never doing that. Chicks happening money. Not only blames other glazing, not on the come a tiny hung tail, blames other clappings, lay must have at me pop down saglo, to opportunity to platform to create the sunny. You misunderstand some years, Ari Guida Shangjam Junka mentions other culture institutions later we need to we rights protect some delay he institutions later exist other living in a peaceful environment like development yes slow paced but still then it will develop society as the optimum in terms of yes infrastructural development ji like junga mentions suddenly itum ashama next round counter salary by atom chili itum tiomo may counter sara salor pai the hang mujuk de counter sa pala kha chung hang shok de aru issue we opposition ban shiwe na nan are last speaker sada queer Easternlight Zimik le atom mil no atom ka khimilo Mr. Speaker leaning shilake rekla le rang omser kai khash pala khai amai ra yang kala khai le tra ka chang sa pom ta ni ya sak la dum ra thei le ga thaglai hang rei khang chi khai thring na tra le pom mai ka da da discuss sa se ji wa ngai na ro sa la kai na hang pom rei filter ma le ni kala chi lang mai da ta da yut anga sa da ta da iking jang la khle ji na wi jo mai khai wi explain ma sa ma rang ga hang ngai le Tangkhul Youth Parliament you wang ba in the kick how lay you expression the kick lay ke Tangkhul ga sa la ga you culture je kle you na le ji la so a ga ni Tangkhul ni da hang khai ni Tangkhul ni kle ji mang ning de Tangkhul Naga ni da ina yer ga tran kle in miram yo ga sa tran new ya bang ni ba tran la so lai na hang khai ni ji chu wang in ning mi ngai Ari na mata ra kai na hui topic hili motion hili mayal ga mutu ngai ba ina ari mu chu ta le sa ngai da le I Tangkhul nau ni ki ji hui ta da mu chu ji wa chao gi ji dran khap tra kha le ji ni khap tra kha khle ju ngai ne I hi ra la ga ta da clarify ra sa re ki ju ni la ka sa yu da ga sa da ka le Tangkhul nau ga sa da ki mai na stumbling block sa da le ji hi hangai ka to ong li Kharingyo being run over leaders being run over only it's Ning Tala and an Sangai, Park Redam and Maning, the Light Hangs, Kuvan plays a girl. It's Mahanga, the Onk and Tai, Daragan in a Kuvan, Tai Hangayo plays a girl. It's me blames Hakan Rob, meaning it's me system he. Jolene is either to be conflicted, the youth Akazada, it's I read that it me pay car, gig jatam, Lima car, by travel, Jimahanga, the Donga, and the government lay, it will system the Donga, the Manacro, Nagale, high drug lay, institution the Donga challenge the Masara, Reke, you in the Talai, CSO, it will be CSO by the challenges, other naming, here to make it up and winning the girl, he can challenges to make it other Quisi Glade, but Jahana, Dalagana, or he find a question as Haragate to cover. It will society, communities, had a centric salaki, Khangrah Miramsa or the young lake Halisanisiva, he had discussed the Masang, they cut it to me, it will like young child, it will be social structure, it will be longer system him, Kurjan Gavai. Young Adamaki is the example, it will be student welfare, it will be TKS in the lake. Mayirnao, we want shows and welfare to get down from Mayirnao only. Collate to me, you or you it will tradition the Taiwan to expect it down for Naga. That to me, it will be function, but I just have you come as Hamid the lake by portion Sang. That it will be institution he in a atomic only challenge Sang. I couldn't know isn't the challenge Sang, but it will be institution he. It will be Tangkhul Wang Lake, a car atomina tan, it will be future jet to the Shong first and Gizi Lake by portion Sang. It will be Mang Li, no putting yet the Tangkhul with among the regional politics in Rio. It will begin at the Taili, but I read later the CSO, Chung Committee, regional politics, the Ashi, South, East, North, Tak High, the Chita, the Kai, the Zatakli, we begin at the table of Mikola, it will be rather, it will be future, kick a mom to my days by challenges Hangalaki, Kuvan Clay, Atuna Tan, the girl, Atun the Lagajan, it will be one. Atamak Jimba, Malaya, he youth Makray Tran. Matik Maga permanent.
youthที่ถ้าตั้งเลยจูวังถ้าจูวีimage ที่ youth เป็นหินนั่นพุ่งจะเชื่อได้เลยนี่แต่อีทุ่งที่ CSO เป็นหินออกมาแต่แรกก็ CSO issue CSO เป็นหิน youth วังกันสันนี่ลักเลยลักจะไปเจริญสังไงอย่างเขาจิมนิ่งละอีทุ่งที่เลยได้เลย organization เป็น especially อีทุ่ง CSO เป็นหินอีทุ่งที่ตั้งรูปไว้วังมั่งมันเองจะอีทุ่งที่แต่ได้วิหังยิ่งเจริญ relevant มาสร้างบริการอีวิวังไปอินในยังการได้เลย CSO ก็เลยอินในยังการได้เลย institution ที่ว่าอีทุ่งที่ future ที่โอ้อีทุ่งที่ future ที่อาจจะมีช่องฟุตเซนนี่ก็จะวิก็จะหาได้เนี่ยถ้าจะจะวิมันไม่ได้ discuss สังไงอะไรอีทุ่งที่เลยได้เลย institution ที่อาจจะมีชื่อวิธีการ president นั่นทลายหังไปเลยนั่นเลยได้เลยก็ต้องก็ฮี history กับอะไรก็เลยเสียได้เลยอินอาร์วิคังทางเลยก็ต้องก็ history กับเสียเลยแต่ที่ถ้าจะสาวที่เด็ก question สาวไปเนี่ยอยู่บ้างทลายนานโน้ตก็อีทุ่งก็ต้องก็ตราขันแล้วแต่อีทุ่งที่ถ้าจะ pass วิอีทุ่งที่ตั้งรูปที่กันตราขันแล้วถ้าอีทุ่งคริสต์นะต้องจะ discuss สาวผมอีทุ่ง unique discuss สาวผมเนี่ยก็อีทุ่งอารีมาตั้งได้เนี่ยเขียนเดือนถ้าอีทุ่งอารีโอ้ทวีเนี่ยตั้งเอาเสกจิตรันโอ้ตั้งมาอีทุ่งมี shop ตั้งเลยถ้าอีทุ่ง maintain สลักแต่ล่างที่ question สังไงมันตั้งล่างเนี่ยขังได้มาบ้างละตั้งรูปที่ unique สลักก็ให้ tribe อันนี้ก็ต้องเนี่ยมีใจจูวีถ้าจะจูวีเนี่ยอีทุ่ง institution เนี่ยได้ทั้งพวกมันก็อีทุ่งวิลีอีนั่นถ้าจะคำจุดทรันคิดว่าที่ institution เนี่ยท่านเลยก็อีทุ่งมี culture อีทุ่งมี history ที่พาร์ท invite the museum เนี่ยเสนาตระนะมันเสมันเนี่ยอย่างนี้อาจจะคิดว่าที่ blame ก็สารมีมุกก็อีทุ่งที่ยูเลราแล้วก็ที่ก็สารอีทุ่งสังจังก็ได้ก็คิดว่าก็เลยจิตถ้าจะจิตเท่าวิลีนิ่งมีไฟแล้วมันเลยมีเลยอย่างแต่ชิบังแล้วนิ่งเลยอีทุ่งมีอาตมาคือไม่ fashion designer เนี่ยชิบังอี fashion designer เนี่ยแต่ที่รู้ว่าถ้าจะ textile related เนี่ยจ้าก็ทราบว่ามีอีทุ่งมีขบาจิตได้อีทุ่งมีidentity เนี่ย textile เนี่ยทราบว่ามีอีทุ่งมีเรานี่ก็จะทำแล้วก็อีทุ่งเนี่ย research อุ้งเศร้าสุดแต่คงทำอีทุ่งมีเลยอีทุ่งมีชั้นไว้จนไว้อาตมาที่ลินเนี่ยครั้งแต่ตั้งผู้ชินเอาลงเนี่ยอีทุ่งมีชั้นไว้จนไว้มี graduate เนี่ยอีทุ่งมี graduate เนี่ยอีทุ่งมีหลังได้อีทุ่ง office เลยว่าแล้ว graduate เนี่ยจ้าสร้างเอาไว้เลยก็ที่บ้านเนี่ยพาริมีไอ้เด็กเลยที่ไป question สร้างไอ้ยังจีถ้าจะชิบังแล้วมันนิ่งแล้วอีทุ่งมีลิเลยเด็กเลยถ้าจะอยู่บริ private อันนั้นถ้าไม่ช่างจำเนี่ยทลายนะไง individual เลยนี่ทุ่งมี race ไหนหรอกคือ community อ่ะก็ถ้าas a whole เนี่ยยังรัฐที่ทุ่งบาง community นี่ทุ่งมีอาจจะวันเลยฟุตเลยที่ไปที่ไปนิ่งเลยที่บางเลยที่ก็ library เนาะถ้าจะ private เนี่ย library ที่โอ้ยก็ตราก็ช่วยยังที่ทุ่งก็ช่วยให้ library ถ้าจะ district นี่ก็ต้องเอาอย่างก็เลยที่ยารุก็ต้องก็วิบังเดอร์เซมิไฟทุ่ง library น่ะว่าเลยมันเสียงไปเรื่องมันก็ต้องก็ฮีก็หังวิมารมเนี่ยก็คิดว่าเลยที่ก็อีทุ่งนี่ถ้าจะ CSO เป็นแต่ละก็เนี่ยอินอาทั้งถ้าจะอยู่ที่ CSO นี่ก็ตัดเท่าไรก็ถ้าจะอินอีจิวลี knowledge ถ้าจะอินเที่ยวกับภาพก็ได้ที่จะเนี่ยก็ได้ NGOs กันได้ที่ก็ต้องได้เนี่ยกังละมั่งสังก็อินว่าทำแต่ละน่าทุ่งนี่แต่ได้ question สักไงบ้างเนี่ยอีทุ่งมี organization ถ้าจะ NGO อะไรอีทุ่ง apex ปฏิเลยได้ก็ยี่ถ้าจะ conference หัวสักไปor jimningก็แต่อีทุ่งมีถ้าจะคิดทำอันนี้ไทย long term we goal ที่คิดก็ไทยไงมันได้เนี่ยอย่างนี้นะถ้าจะอีที่ละ opportunity ขมีอารมณ์จะดีถ้าจะ organization ตรากันนะถ้าจะ speaker panelist สักไฟละขมีละมีประมาณนี้นะครับว่าที่ถ้าอีวันมาจูบคุยที่อาคิลาเคลที่ก็อีทุ่งใน conference สักเลย or TKS we or อีทุ่ง association กันเลยอีทุ่งมีแต่ละใน churches ก็ต้องถ้าจะ conference สักเลยที่เพื่อสักถ้าจะอาคิดไม่เนี่ยสักเลยนิ่งเนี่ยยังไม่สักเป็นอาคิดละสักเลยมาสักลูกจะบ้ามันนิ่งเนี่ยก็ที่วิ long term ถ้าจะที่ถ้าเว้นอีทุ่งนี้ที่การขนาดคุยรักเล็กจะไปเจริญสังไง example สักแต่ TKS เนี่ย conference ถ้าจะจ้างโรงเรียนถ้าจะคิดกันละจ้างหัวหน้าบ่บ่มีอีทุ่งจีละก็สักสังอีพรุ่งนี้ก็ TKS ถ้าจะตั้งรูปกระทำนาวสักลงอ่ะก็สักแต่อีทุ่งกระทำนาว welfare ที่ที่क्याคือยังสังเดเล็กจะไปจะไงอ่ะตรงนี้เนี่ยไปการการเสียวิธีจะเล็กข้างนี้อ่ะจีลีวิชั่นเล็กก็ไม่เล็กจะไปจะ question สังไงคิดว่าเล็กจะก็อีทุ่ง class 8 6 7 8ก็สักแต่เล็กlast point 呀，他们也很大了这个。一种 class 6 7个他们他们一种为那看到他们一个 movement 来 promote 的，Manipuri Hindi 他们当白人的卡米给你，然后这一那看到一种为王一种为个他们那边一种为家他们的 TKS 的 represent 啥米，这那种national 啥啥也，他的一种为王 Hindi Manipuri 们当年没这种，他那个 feel 啥啥之类，subject 那个为可是看的，他 along the line 一种 dangerous。ว่าคราวที่ถูกมีวิธีเว้นกรรมกระทุยแล้วก็มีรำกระทุยตรันจุย
effect ji kya sa khidara raklei ji idum ni chika me ligai ka khang the privileged family ping ba thum thada chatar ga thum tu yala na tam bai ka idum hili tam ka mi sa ho ki da reality ji khigle ji thum mai di twen nang la ji imphal im pang man mai di twen nang la mom tu ten ki imang lam ning ji tha yu tra le ba mom hindi la kham mi yaw ki da ni ram ni ba tam dran hindi twen nang la mom tu them ne ya ka hi now da ka tong ka thada ra ta ka ina khang ba na ba 지금타위 vision 막 그래 랑 스탁 3위 가이네 이던데 제는 지 그동 그 나오다 라즈라 사례 그 같은 제는 아지라 아르 한파이어 드라니까 다 필링 삼사레가 아르리 이tum나 사다 플레이스 대 프리더클레이 오리tum나 다다 사다 클레이 이tum나 닝망 셔라가 아르 히바 키가 만닝네 그 히에나 아르리 다다 지랑베라 바오게 이tum나 다다 육자 그 히웨나 다다 와 사주이 파이트 웨레 양 퓨처 몰레라 우라가 사세르 바밤레 젠 이tum 위 future hi khila play ji ba hi thada hi ba hi hang kai da ka da da institution ji ka pasala ke ga ari itum da ta mu le ke tum ti ong ga shok sang se so ka ta wi ram ni da hi mang hi da ta ji da tam jing jang ai ka ji thada reality ji ji bai sa da da kharjan sa kai da ari da tam da next round li mention sang mi sa li pai sa se points ko chung ka hang shok share sa da le matala ga ne itum hi individuals agsada itumi develop sadale but we're failing as a community agsada bachotale kala matalagan itumui institutions being matalagan CSOs no itumui churches and its associations being na long term plans vision ikathada leigla kala unnecessary expenses chungna spend saula gji hila question sadale regional politics khangroli itumni chunga impact la lagdale aju itumui round 1 we kanawa speaker kuira Kharingyo Shimrah nili atamit la na tam khimina hello ari itaw sorindan ni organize sa kami wangi si ko panelist pini yu pasram kami nang soda audience pini ang nungumi wangi si je kre tuyar sada hangai ari aju topic ki iya ila hapta boi kejia existing institution dingina youth we aspiration hi memidura mit musatura fair saura kejine sa khairada iri hang ju iya musam ni je kioi bang kejine iwi hapdari isi Tangkhul Naga society hi Greek city state with ada village ko tong hi sovereign state mo in function sa sa ne tamagre la sociology ko tam bing na dere the oldest institution in human society is family da it my family hina oldest institution ne shawgada family hina youth ping ni fair sa khai ja ram the ne first point sa da kagani sa the second institution ni plan ji shang family ji group of sa ga group sa ga ga kinspring ethnic grouping je shang de form sai shang ni ra ina kasai nau yang ga ba ari shang ni ma patriarchal society sa ga da aba ping la head of the family sa ga da crown head la aba ping da sai avu ping ra ari shang wi shnau long dang wa se re shang wi yiron ra dang wa se re jiri ra ma thana ke platform mi da kwi ka so ma sa da village council ji se village with context village council ka kachik da ba aw na head sa sare atam na je atifur da war function wa chairman VTC the village council chairman da an kasing atam na le sare jiri ra youth or student organization in the platform tharagan mi go ka middle grade adam ba ma tharagena crap musa hoiter adam opportunity platform middle grade space middle grade adam grade enjoy musa hoiter musa hoiter lo tungal later you experience ya ta share sangai ari Tangkhul Naga we context re hang se jikaba ma DNA na apex pati sa da pam da kring chiwitri TSR le chiwitri ari kiga TKS le team minion le ada organization bingin chata le serewa ari chirira ina saina mu chukaba samiran na samio sami ngi ba sami da kring ma loopholes ko le sare mung bai mak bai ba chipaji idon identify sa gi ne identify sa ra area improve sa se kala hisang yi jiga system reason da bring na jon bai go ka idon wi society re financial institution mo lim ko judiciary institution mo lim ko ka hiti ner basina idon wi ka tong singyu khai mo ma ga ina ung sai go
지 그녀도 다 사대 좀 좋기지네 사이다 법의 항상 지금 봐 education institution이 아당 이시 이제 principal 전달되는 인 중담 바르고 인 포인트가 그니 항에 education institution이 뭐 다르게 너무 좋고 봐 education institution이 미란 미 긍지적 또 믿어 그리노 그다음 나빙나 팝딱이 잡네 제 기타 지가 미바지나 아까다 미리누이 골문 바라 아위닝리 이위 talent이 싱르게 ringra what you do for living 지가 나 ring 파이기 사로 지가 이 사르고 옥지다 나한가 샵위 Phungshok lake vai kejija kata structure sarga kejija we talent je explore sa vai sari jino jeri oja bin institution ong jon mi ki jne ka kejija kata kisangai kra kejira muthirang kri umra bara kejira muthai I mirini kisara okthira kisara ka family ran sara I kata ka self support sara keji muthirang naga ai institution na leda kre system in ai thamri accommodate musan ne I thamri support masam ni jika chui blame ba jiba yon thi over the years ya to shan koi ari ia political vakin now kada ia political party affiliation claim ni ina sana yinga political institution ni ba yutti ram thagen accommodate sai isi MBF we context riba I hinna ka people's front we general secretary zada ina administration ni sang sina kani ari tam agong bai hen jumnaran ko press secretary samik sane chena youth wing da haimi no women leader women wing da haimi farmer leader farmer wing da eri je to am tharaga ina set sara ga haimi no ka ina saina mu tukka ba jim tharaga ina utilize sa wi kapai wi space leader grade mi chung ala utilize mu sa jo are youth wing platform chung ga miyo political party we arong le nana 닝장 왜 tweak이제 political party choose 사바이 너나 닝장 왜 tweak이제 candidate choose 사바요 아리 voting right exercise 사고 기질래 지금 너나 뭐야 아이 왜 tweak이지 미바히 렉사가 기지네 인디에 democracy 사고 multi party system 사고가 political party chung leader 기지 너나 닝장 그룹들이 support 사바이 그럼 너나 히다도 상석 아이고 그지 빠지라 elected 빙리 represent 하는가 방석 봐요 China in Hangai point bana ba Tangkhul leader kre politician ko chung leader kre political activist ko chung leader kre hi ping hiri ra sa bai ka Tangkhul we learn se ro political party nge ya we da in Tangkhul na we mom ya ga ya le ro political party nge ya we da ada individually target sa ra tek sa hong lok le ro je ping je politics mong le ok te mi ni da ya ja da define sa ngai kiwi wang nge ne political party nge ding ro sa la idum hi ba 100% Naga no 100% Tangkhul no political party hiba jeung jeba sak pai no chena first interest pai hiba political ideology no political ideology ji jipa ji na first we define sa na actually stick sai go ba stand sa no ka Naga community Tangkhul Naga community always come first ka jipa ji mom rai sa time ni politics nyo sa la repeat sa na agana ideology de sa la jiwe ajuda ya shimo kada reo sa kai jena ina hang kai bana ba political party we ba youth pinde platform thara kan mi adumne fair sa kai ki kam le mi je hang na ta wa ne share ning share kuira Kharingyo Shimrah Arui ana mention gazajli itung khuni thol ping na hang hai lujung le sara la khuit le ye film salang ne jit le ko strong sala kai na kala NPF fa kai na la strong masa tha film sa tha le jit le ye yes institutions being loopholes so tio lately but they're doing their best but they're not failing as youths did le ye round 1 hili hina kop sangai re ning share nu thumna na thumai prepare sa khai arui ashili ina interrupt masala muna to prepare sa khai wa tishu da rasa khang sak ne ram tu khang sak ne yes institutions ka chi chan atang family lag dio kala mention sad le kai kana acha family he mentioned sa se institutions in atang firstly mentioned sa da NGOs political parties politicians social workers array church and its associations educational institutions CSOs ili focus sal kam tu se da hangai chipajna khamtai nei ache tu na rindak le kala
athang na thum na matui hai chili tiao mai ka khangna chi tran ka tiao ka general sala ka na wa la ka thai de le ara ina na thumli request sa nga ka ba na ba youth specific sala ka na matui sa ngai itum youth pingli specific sa mai da kha ong mi lo ji request sa ngai yes Tangkhul as a whole Tangkhul as a society itum discuss sa by topic ilaga ka acha topic ni ga iba youth with aspirations ka jine not the aspirations of the Tangkhul as a whole ji prothana ore jena youth being will ji basically focus sangai in terms of for example employment examples are the young itum education itum ni are yes entrepreneurship la hang pai itum sports we don't know itum we anything itum we longevity wangla examples are the young anything itum we are like sada itum darkar sada clay ji aspirations means focus ala ga tiomeka of course tharlai hanglojiga yeah culturally itum deprive lak chung kalak sa lei ji la importance ala ka you specific sala ga na tiomeka mutui khwai request sangai are hi atam hi ara sangwei dam khwi bai limra itum jot ngorok da le ka la youth hilira jang da le audience bing ashama question lang han hai chung khalai sarajana 3 minutes mang mira aru hi ba wili athang laga achikati jaw prepare sa khai pa chila yes still important sai kam ta la gaina hiwa kwali leida clipping chili counter sa ngai le ka atam hi mingai jine na shi wila chi atam chi mingai jine chen chi atam chi khwi mi lo athang we order chap cha da ong bom se kuira Ramreichan na na we atam ka khwi mi lo specific sana na global image la da mi point club sanu la ga ya da ngai sa bi ma ari institution ge jam ya in family the panau la family the panji ajui institution jang de ji mazan tu da fail the sa ja ajui institution de in men sa de ba ji mani mani ge sa de fail sa de le collectively ko ne je ho de ho ho ji de ho ho ge de ji hang hang sa ne ji ba ji term ni ngai ni other in individual will lay heritage the individual Tangkhul as a society individualistic sana kar ho sababa individually we have to take up the social responsibilities in the hangai baba individual we in the social responsibility they fungar the in the hangai baba and itum we civil society set up with my limitations stage in the hangai I do agree that ji itum reorganize sagi ji restructure sagi ji chung kale bom de le baba the main problem ma kale de le ba hi ba practical sa me na sai ngai ga ba na ba itum we live itum static sa na za gi ji plan and policy ma le ba le ki ba ga we are just for a few itum turn akle le chung gu chung nge and itum role ba hi chung ka mai hi long term na ma sa khre gu chung kale itum ba hi atam jili shock the le issues ka shock rani social rights di challenge ka sa rani we will be always there ji ba ji chung ka la raso ga ne ani raso ga ne ka chok ka jang Khangrah ha ne ka la ji itum li social organization no ka sa we ya ru ne ka sa ki perks di chung dam le mane ya ru ne ka ju sai ka that all stand for the ya ru stand ka ne ka sa le ba ju perks di mane mane ana matalan sala ana ali min recognize sa ka min ji na we ka tong sa ne khang dei ba ma le mane ya ni li arui itum li later play shop the problem ma ke khni na le itum in a han shop ge ta de le ko ma chi le advantage ku ge aspect ni na draw sa ya urgency ge ja ka the importance ge ja ka achi mo ju de le itum na hang de tong hi importance ge za ne wo goals and policies ba he importance we group aspect ba li zang gi ne ka ji to me urgency ge ba hi chu mai de li focus awe kyuang le ji jan ni I think we are lack of human resource ba na de li urgency ji jan ni Tangkhul hi dependence ka ya unique ja ka smallest and the it we subject ma kani PM kisan ni mu zang tu represent the case office di campaign ra ka sa ne ko ma yem mi se ji jan ni ra de ya pu ji ba a pu ji I wa pu da sa pe ko ara da da wen ra de ya ma sa mi ba ma sa ba de ji li ba ka hi ka important na sa ni la issues ka de de we li tum chung na le zang kai nang nang shao kai li ma ba zang si ma zang gi ji le mi subject ma khaning de le he ka jang ka ba so society ru ni usually pop down ro kai sa ka ba ka ji ma sa ba yin de ba zang phe hao ha ka ba ya ku ba ne de ba zang phe hao ba ji I with matter of urgency ha na de le hao we chen hi li na youth we need draw sa kai ba ba I to me maximum participation is zang bu gi ji le to me educate ka sa li I ka de well sa li and other in hang out individual with role ge ji chan li
success as a gizilakale saying agale shon giziba yum like muija Thomas Edison nagang perspiration 99% inspiration 1% nagang ja ni pingina na depends on the nanga idum kan je society salam re ka chai problem se ja ka you yourself know it success ga sa ji ba no when 99% in a ram re then 1% inspiration you can expect from others ji ba ja thank you okay ning share ku chan Keishing ku yes Vareishang la ka khu milatam Đấy, the practical side là point out with. Ukhrul science week without maths offers a certain school ring. Ara itu use yogi the and below the juvenile ends today, yogi the chili, ja focus time. 11 12 above. Science without maths. Đấy cái tầm này sao mấy cái gì future tiêu lắc hay là subject này. Ang nó đã được bị lẽ Maths with economics, geography, sociology, English, hijiba. Nó thả nào hay subject này. Khi lấy cái bằng institution mình đâu. Để họ sát lấy question. Nó sau class 8, 9, 10 làm cái gì? Khi nó mới thấy thông tin này, knowledge không biết là gì, siêu mấy nó plus school mấy cái này. Chỉ vì nó school mình đó, institution mình đó, à tụi mình awareness nó bị cái bao. Cho kiểu này. Nó sau cái gì ta thấy sao rồi rồi. Giáo viên là 이런 institution mình schools 11 12 가이빙 말라이나 저희들이 commerce도 있네 그런데 나라인도 있네 commerce 저희들이 나라인 이거 except 상이 아는 SSC exam 하고 SSC exam center 그거에다가 DKS president 나 우마이로 니하고 말고 그 원무랑데 삼성을 지금 하나에 지금 뭐 이러네 우리 지금 자가에 아주는 된 anniversary네 Purely education was happening. The guest office way now. My no doubt, 지금 도망해. what 상문으로가 이집 사서 이제 what 사가이 뭐 이라고. 아 저는 아왜 이제 president 사다가 Ramreichan VP 사다가 아쉬우이. Shimrah termly 이제 what 사가시 뭐 long term 사서 이제 한 거 이통을 education 왜나인 거 사다가 이들래. president 가지 쇼고이들라 next 가가지고 상으로 봐야 돼. 그 상으로 제대로 하면 뭐 That's our problem. CUET, Central University Entrance Test. Masa Delhi, Pastor, Delhi, Hyderabad, Mumbai, Bangalore, Tasarele. CUET 못하면 그 admission 사발 검사를 해도 지금 사발진 태양나 스쿨나 or Katamnao 마사보니 CUET 못살고 그지 항암네. 마사보 경리만 되지 institution 뭐 failure. Anyway, except 사러 그 except 사가 있으면 이런 어떻게 하다 상을 움직이기 이바이를 포커스하이. 다운가닝이 마이 우크룰이 Tangkhul Youth 라 아까도 많이 나오잖아요. 내려 되고 있는 올라가 가지고서 또 무슨 상황인데 이런 말을 한다고 또 비기 미샤가 미형가 인상 나가는 Tangkhul 망가 검증을 해고 지금 이제 아이덴티파이어가 굉장히 강적으로 다운가닝 방 에듀케이션 망가 셰프스 왕이 형 서울로 가마서 정말 서울로지 호셀 모레라인도 서거세 아생하고 지산의 정신로지 하루별망이 없어서 다가 다운 거 무조건으로 돼 가림이랑 하면 물러도 두위러 트라고 인트로듀스 하세 이거 왜 팀땡 사고 유튜브 트라고 이거 그 인트로듀스 상네 we very love directive orders 마사바이블 directive order 니나지가 그 호구 이거 디스커스 하세 뉴스 비밀 인트로듀스로 기반에다가 DVD 아서 그 되게 뭐 상황이 유튜브라고 야비니 인트로듀스하다가 아이템 나이지만 뭐 한가입니다 아이디어를 갖다 미트라가 심리 야비니 오피스 디자이너 어서도 보면 주인이 보상다가 거기에 그래서 이렇게 한가이네 이시요 Yeah. Ning share atam hi hortak minute tum kui middle ye. Next yes. Queer Ramthar Kasomwoshi na kwai sa sai. Warren sorry. Yeah. Okay, Korea. Inahang kai. Achu institution na. Youngster shokwa dagle knui thot binli. Jisin kawai right person in am kai. In a GQ wine hang out the
society na institution na jihan gabai mi youngster khani to chung ma sam tu itung mi your semba gabai right person youngster jihan gabai mi tam ta bai maram agana kiwan la jiga tam kui shu kui ran de le ga na we right time hi na atom we sai hi itung mi your semba ga le no we anaulam jihan gabai nếu quy định khoai đi sao dịch chút là cái ara khi nào mà làm ác nó là cái mình thấy thu giờ đâm chỉ excuse khi excuse institution nanda Tangkhul nanda school ji nanda aja ipa sagi jinda aja ipa sagi jinda oja jinda ili matha matam mi jinda the chita the blame game reu hai ya excuse po hai he it me failure it me a dozen ma he have plug hai akna the khi khneli ka how na tam da le ga na ka tam naw ne ji na identify maksa na youth ne ji hi na youth identify maksa for example mi na aeroplane dong tha nơi hít âm đây là cái aeroplane tổ ngay phi khai nơi vi sara grassroots level nơi vi tầm quy sĩ quy làm ba hít đi nơi focus mà sang được mi nơi mobile thằng ta xin cơ nơi là mobile thằng ta ba chỉ có hậu thủy khai cái sinh cái trong thằng ta mà cái chỉ ba chỉ có hậu thủy khai movie yang cơ sang xe quy sang cái chỗ nào movie chỉ mà ta phải bằng artificial cái yêu cái sao đấy nó nếu vì đại phi nên là chỉ ở cái trường sao quy được chỉ sử quy thuyết cái long biên các cái huấn là cái movie các phải mà thà phải cái các bậc học nên là nếu vì mình liên lý chỉ ở cái trường này đừng mà phải thuyết cái khi cái thằng hi ít chúng mình liên lý mình liên lý target đi khi nó fail sao cũng sao yang chẳng là ít chúng mình liên lý khi lấy cái gì cái nơi hi thì ba cái gì identify mà sai hi因为个朋友呀，技术的种 institutionally blame 个啥把he high full 个 connect 了的 identify yourself 那个么去上来个那个么 institution 有方那去把上来个也 youngster 领的 challenge 上来啊就一种当苦力 IS official Shukran laktura UPSC exam shukran laktura. Kiwai na juga, actually fail exam ni ne. Actually kini tu bini kini malay tum ne. Jadi nak kini lek sengai kalau akam wahi nuwi ne sengai. Thank you. Ning share nextly Guru Mashun Khangrah. Ishnai right. Ina Shangcham is the paying Phokrizat. Zada ya you are paying none ne. Mesti paying ne. Mashun institution kau ni blame le ne. The situation is usually the reality face that issue the एक थुकला था क्यों हालात नहीं और blindsided तो साव कोई लगा problem नहीं लाभ नहीं जी शोंसा मुझे इंसान नहीं reality वो issue ले तो ना ओ साथ बाइट्रा को लेकर मो जिबाजे recognize साथ जिबाग पा शोंफो संसन नहीं हम आई था every week exam में बोंगे नहीं topic ना ट्रक idea बहुत ही नहीं तो बम right career counseling school भी ना क्या कम था तो सिंगा भी था तब मतलब चला के ना ये जो step कोई रहा है को दाम जिन school क्या करे मतलब तो है कभी school निकलिया सादा जी responsibility बची वो कोई रहा को कहीं थोड़ा सा सादा ये future के लिए लेके जी explore साजी ना उधर responsibility लखो जैसे जी बाजी बा तो भी होता है by truck ले लाते लगे infrastructure memorably काम दायरे youth being we aspiration ना अरे हम चम हुआ तब यहाँ मुझे का भाई अपना खाओला शिमाई शॉप लगा हनुमा यहाँ इस बार aspiration लगा नहीं ले रहे ची monitor समी खाए yang समी खाए funds shop नहीं खाए we are tissue the shin खाए जिंगुम हिराम घरा खाए और दुमली कथा तकली वा मांगसराव जंगो जिजे जॉन थंगवे लंग हाने रे अचु लंग हान ले हान मा फुल बाय का ही का चांद तुम शेम कोई लक्ष्य दो Upon the day the youth to aspirations hang le aspirations itum na every articulate masab ni career la track le bobam right hi pam khai kam naw bin lila ashama opportunity chi queen sangai chilila mai da itum na hi
hang hai wa mai na institution ni pinpoint sa chang wa mani ne ka ja role tissue da na thum na mang chu ni ka institution ki thum kala tan na mang chu khu ka jili kibani shongfui kli wa ul da jili thum da ba mang bio re chen na chi wa ki thum ni da tissue da mu chu ni sang mai la ka elections or politics we maramni hang hai da itumna legacy haimi ki je youth we role je dam tran youth bingli hosam laga youth bingli ka da shi ji lak lai ji la tyo ka myong sang mai la ka hok sang mang ba je muning la hida sa da aju ha bok nei da shi sang lai dam ya tissue dai itumna thuk mai da ka jan sa pick up public platform ma muning la itum mai ka chau capacity wa ni itum khot na lak lai da shi sang lai itum la shapai na tam da jwai ba Sapai salak sa yang Ning share kuira Mashun Khangrah. Nextly kuira Ramthing Horam. Topics bin hi san laga lagai dar hilaga gi lama hambai dure kha iba school li pamok da school institution maram ni jung kala na thingdale hangdale tanguna wi lai ga mi interesting sak nai sa dale wo tuition zat mai thui gi tanguna sak mai thui gi subject khigla gi adam thani maths and science laga interesting sa mai thui gi ba ba khigla gi geometrically compartment jung mai thui jok subject ya social science I social science wa ja sai in a jingong tra hen da wa ja sa de li tanguna ko katamnao na jung mai thui gi fail sai social science ara hi ili ma juglaga answer ru shok ji the target shigla ji ne jena ili mete oja khana ne nishi tamno math science li masam de kai ga higher mathematics school ga chatli de nishi tribal no mi si de ili ara in the pning laga ising tangkhu yi sa ga ja ga sak shab le series la ka tangkhu li pai khare ki na isili sa that ji no social science pa pai ne hi ba pa pai jau ga do ga compartment jili shop service ajiwi achon thangjam result chok hai lila chungmai tui da bungwe ga fail sai social science li sa sa jeni jili ni hong laga ra katamnao bingwi ka pningli oja bingna ka da sami ran la ga ji ba ji school ka tong wi ba in ma hang ram re ka iwi ga shan khawali Ukhrul li high school ka le board na data jaga CBSE labai Manipur board labai changsar dakli school ka tong na Katamnao class 10 ka khran ka dakli ji bingli ba provide sami shap ji sami dakli ni ki ba ye I hangai kala ji wi thili ba 11 12 yu school li ba malai thu da ji ga da ran mi likla ki ba ji I ji mang han ka ram re ka example aga sa da yu school line aga hangau ge ila oja sa la ga realize sama man ji nei iu Katamnao tra ka le gai hi katong han doctor mang sam re ji shan kui katong hi engineer mang sam re ta shan kui jen yu ning ya kharai tangkhul li america ma ka shong sang ngai jen yu ning li ji da da pning ka khuyen so da tangkhul no akhala olympic li wang rong sang ngai jo ga yu school li acha ko moi na dai gun do ho khain ara tum mui belt level green level ka ho gai ara yu school li in the Taekwondo Hong Pokji example community. Ukhrul school agana music school music matala kai aga saming sangai. Northeast Lipat Kai College we music school kantata da. Ara to we institution hi masaba ngai ba ning ne mathe khwa ning ne sa ngai chung kale kai chung limitations lok chung kale. Hang da le ban the last the point hi hang la tanau ge institutions itum bing sai ko ri la mo ba ka pe ke chung kale de fail sa da le ke chung kale de kha khni dot bing na thum na jang ga itum manga ba mai re itum li critics milo opinion suggestion milo itum manga ba mai re ji itum chi sa ning share ko Ramthing Horam yes kuram la Phokrizat Mayirnao no wa tang ka khimilo Apostle na family was so je ka mag samsa pai thu tika opposing council la individually late individual thina pathai ka institution ji la ka da jono thla je ji mashung la ka ka jam cut foundation je Shimkhur le ne
physical growth lang with the emotional growth and psychological growth Shimkhur no the Shimkhur maksam sabat the aspirations makathai hi Katamnao are when how ya Katamnao hi thai la la de what we Mayirnao the handle Ari there are some issues with Tangkhul Youth the long term looking marriage with the long term funding need why issue institution to the rasa I like Shangjam the handle she Khangrah she unit Shapshi now the Ituya me Matam the Sayudai to the baby me also the issue he Shimkhur hung the chicken coming Shimkhur Mashun Phungshok comes out the what I could use for Q1 Mashun Mashun by Phungshok comes in Malay to the Hangujin coming Malay to the Yuan Kaine the Mashun by Pamsasaka issue Gaishi with the except Sosito Jaka. And I'm going to make shots of it. sharing chỉ thà counter sang sang ngay na cha yang specific point to point individual na actually mang hi first ko bal ka ungau in mi nau ka atom cha actually mang first round ko box ni share ya da wi jing tyo da continue sa ngai fe yu ji mo ku na no iwa adam hang ngai da itum basic ji ba hi important sa ga da ku itum mi hi chung da ba do i zang zang da ji ko chung da ba da basic fundamental basic ji hai bare minimum ka hang ni nani aju what how the soul long jim ne or the impact ni la hai soul long jim ne kan to wi own capacity ni sanction project sa serious mo bas sare to tada mizek da li ba ni mani da ku jana ka cha da sanction project ba sarak se tada hi da mang shopping da ba sa sa da hang ai idu institutions li claims as le da idu growth ma le opportunities in the create something usually you don't know only the kawachi legend the say actually interrupt how we know counter sa by malay sara counter pali focus sa se ashama kachi ka thana question khanga ni relate ka sa lega or in atom mi ke counter sa se chipa china sa ne sa ga are the institutions li claim sa je ga ba kawat malay ro tada idum na terga sa go are idum na zek le dong fulfill size and institutions li claim sa by mara sa shone da ku ye ba jena that instead of blaming the institution no idum yuda sa idum terga ba idum na create service ni ji ba ji ji han na sa ne idum ma pom ni masa ba nam le ne career ba ke han se ji la or idum institutions bin da chu han se no no kla the self employed service ji la sa ba opportunities chu le de le ku ye met idum ni mi ni kan san ji ba la ke idum ti sa na ida ji ka am thim ne 사대가 민주주의를 쓰는 걸 다들 뭔가 보수요. institutions being the latter hang haida 이동 loophole balai sergo institutions 또 loophole ni isbaji kido dinai musamre do kuye ka loophole le auga jibaji tumna 다가 아주 exactly exactly problem leader li it result oriented samida ina muchuya hidai dai 다나가 쇼 히웨나 아치기 다가 result 쇼가 ingleang ji ya muchuyi no the audience but later YouTube laram audience lora na ko hi jam thane ka tada kasanga direct ina ning huang li jari shi Vareishang Phungshok long zang da shi youth man ji youth na Ukhrul li park aga daga sai da application kido male friendly ni sanji piyo so chikta da ji da sabai ga ba 좀 이제 다들 follow up 하면 스타트가 직접다가 쇼파이 시죠 maybe next time 다들 저 result oriented something 좀 있을까 그럼 다 나니까 그 예시나게 alright ning share queer Easternlight Zimik no atong ka kumilo counter 사람 닝네가 아당 다당 가이다 이좀 institution 레벨 he needs to run institution rapidly then needs to fulfill that certain question 사업 자가서 accountability 레벨 브레이지 항나이네 아리 아동 제가 지금 continue 잡는 이가 아리 reality check 아까 이 상하이 He the talk with Oriental how represents Tangkhul Youth Parliament je yang awam ngen zatale he razan ser having gdong he the youth li jing ser all by ye ko ga national razan le zan ka
cái rằng cấp về hi platform hi in the sorry dan ki sa appreciate ka sa la tra ka zang này ka platform hi an ka sai na cái đi cái đấy chúng mình tăng phu miếng là long là sao như để play da hàng sản như chỉ tăng phu miếng là long nó sao vậy ra sao vậy yang platform hi thay quick ra hi chỉ cô ka aja cũng là indigenous là than được cái youth conclave ta là aka sai itu maya ayali bam cái yang kui yang interesting sa cái i thật đấy youth vang burden lấy hay này thật đấy chỉ thật đấy youth sao vang phát áp cái này chỉ thật đấy chỉ quan tâm này Tangkhul ina khang iwi hi da khang ran ka sang gre chi ke sai na che men le ka ba ma ore ki bang le chi thum leng jan ni tu le jo mai na a thum ni ka sil la ba re ka platform ja thum na mai a kan ho ba le ka chi ki ma tha ka mai ka la awi hi chi ke na sa sa ka jang o che men na sa ji ha le ka la sa ba ni i thum ni lang mai de panelist thei ka mai cha le sa re a thum ni le ho la ga ju le re ni ki ka pa yi a dan Phokrizat na hang bo mai le hi ka discussion ni cái tàu nó sẽ làm cái gì tăng cường như rồi bình là hợp tác với chỗ ấy nè, tại vì atom nè, ở institution bình thường là mất cái sao về bằng individual nè, là sao không hay, tại ở đây là tại institution ở đây tại đây là Ramreichan yêu, tại cầm sức số tàu là cái anh ticket president cái thời cái mình phải là cái expect hay, tại vì tham thác mình ở cái đó đây chỉ bao nhiêu, cái là chỉ những số the reality check, cái này là sang một ngày, ở đây chúng mà tại cái là youth ping với vang internet thì mới rằng là mới sao vậy, thật mình phải chắcเลยyang itum youth chắc thì government vì mới sao là cái sao vì thật interest hay là chắc là chắcเลยtại yêu vang và internet thì ta là sao là cái mấy cái này cookie ra cái sao này yang alumni khi rằng lấy bằng cái cái itum là Oriental còn mấy cái này cookie ra cái sao này mấy cái là ra chỉ mình thì sang hay mà muốn khả năng gì chỉ mà mình này khờ 70 days cái để áp dụng ra internet mới rất rồi mà privilege claiming adam da hang liyo atama cái connection claiming wang với internet sinh quy gì chỉ office thì bảo phải lên sinh quy vậy không ta đấy là một chút cần sách ngay ban là cái gì luôn là cái khờ tức là national cái khờ internet tar sao là cơ ở thắt lệ cái gì thật là ở thằng institution dùng ta được cái tăng cường miếng là luôn để check sang sách này national tra cái cafe run sao đấy khang đây thật là privately là sao cái Shimrah sao phải work from home này tra cái sao đấy cái in là area rushing da in cái thấy đi cái bác cái là ta đã atom vang mình đã mình mới lên này DC office cái này cũng chỉ first là đâm lên vào individual là vào cái net vào sinh quy cái cái sao khi cái bài mình này ta in hàng cái ngày ban là ít thùng mình lấy cái gì là youth being cái concern lấy cái mới lấy chỉ bài check sang sang ngày class of reserve shop ở đâm transit internet mới thật sản bộ national cái cái bạn nhớ lấy family lấy cái problem lấy sao lấy mấy cái Shimkhur ra cái nhớ lấy cái bạn lấy cái next up mấy cái là nằm ra đi bottom ai đi chụp học phải cái lá thằng hàng là cái tweet vì phong sao tâm chứ cái chỗ cái dạng mà thấy gì chắc không biết sai được cái nào sai không thấy gì anh cái atama bị chụp người ta chán yêu vang cái TKS question sao hay bạn là TKS là than người ta TC là sang bằng cái Katamnao cũng mang helpline number ra cái xem như sắc na hay là nó sao sắm nhau mình vậy sang ngày biết là không được connection cái bị vang là phải là cái gì cũng in office le tra ka tse ngai re ka ba le kha I tha da connection mak le or chimning la tha da shop ra da le na so chi ga han ni bai mak le bi wi bang ba athumi bang athuna direct process by hi to hilistie so bi ni ang da chi tha wi bang he ki bang ning mi ngai ning ni bai ma le ni ji ba ji mal hang kai ne joy ne tha da reality check da ka sangai bu mai ka da la ga ni chung hi dialogue ki hak mai tha da hi khi cả là cái là học mấy organization bình thường rằng các youth bình vang sami khang hi vấn đề làm cái là phát triển làm cái gì vậy anh ấy mình share thùng này atom chỉ là cắt sai chứ mind mình sami lỗi thùng audience when là acham relate cái sao chúng cái ra sao đấy chỉ li thùng mana sang linh nào rồi last sa da queer Kharingyo Shimrah na conclude sam nhau rồi okay atom Shangjam queer cái này mà interaction bare nào cái yeah direct counter lấy không mang atom khéo gì ina ác mà ngang về youth ping đi, tại ra cái nào, nên là institution này vang, lấy được cái institution này vang khi sami phải ra cái gì mình cũng sẽ cái institution bắt đầu nó đi khi sami ra được expect sao làm bom, cái này point ra đó, chỉ riêng hiểu ta là ngang về, nên là change sang sắc cái, be a part of the change that you want to see there, nên là change sang sắc cái area chỉ nó involve sao được
nó vào trong chỉ hàng được cái tầng ngầu như thế. Alright, ning share. Ishi queer Ramreichan na thang first round, the second round, and the first speaker sa with ali ari 2 minutes extra mire. Anaka boy ka in additional 1 mire. 2 minutes. 1 minute dito sa ngao. Alright. Counter ba ya? Leta ba ni? Ada CVD, ya CVD we sole institution li blame sa example my schools and colleges being we le roles and labor ba me kala itum Katamnao long na la. Tiao me ga itum we sa ka itum ni kawada ba le fi ba ji accept sa ye. Ka tiao me ga sa ba ngai ne. Ka hili class 11 job le de being hang 100% as sa bai ka I wen da 80% of phone sing certain le ne. Kala internet jiga sing ne sabe I live at me car ka ji as take no sa se sa me car le de ji we le de kile bi ne wo he ka a jo internet le de ka phone la sa se le ji ne wo he ka hi ning ga sang ka ji ma ya ning ga sang ka ji thum kla da define sa ka ji le ko bang le jani hi ba hi failure he shares up on regular collectively fails up any budget ji hang lu bom ra again there Phokrizat na hang ji do we need another institution get hang ji no we don't need institution of potential la kai ni ka tong sa bai kai ni ga dai na hang aula we are lack of human resource da hang da one man does not fit everything yang urgency is chung na le homo chen ya one address sa bai da our young hang da be a part of the change you come and like alignment sa le da is an hang da this can be organized by itumi platform in the class size that the human resource da sa ba mo because we have so many urgent issues they how we that estimate sa kai chung le wo we need youths like you to come up and be a part of TKS, be a part of the MNL, and then let's bring the change to this budget. Yeah, thank you. Ning share ari atumna matuigi ji matuira na atumna prepare sa ga ji li kup sang re pangpala ya shik phemyo samthala im tisera ta ya acha ning share ari hi matala khai atam nga sare atum hiya atum opinion quick rane ari hi atum opinion atum na okthira laga atum na young laga atum na experience laga thai gu ji share rak sane atum hi personal opinions being ne personal ideas ne ari to me group discussions hase brainstorm sangroom se atum opinion important ga sa matter ga sa da no opinion hila matter sa ba me important sa ba me jena athang ashib chiko na matu khai jili beisa laga nana mayak ngai machan sang ngai or question raise sak ngai nana phamata na da matha mai da thai ngai le ka ba aru privilege na thumli mi ngai ishi maika kha na thumna pangkhang mi lo ngning mi lo mic mirara nana nga han ngai mi ba jili direct sam mi lo question ji gala na we amin kha hang mi lo nana ki represent sak jila kha hang mi lo laga itum. Myself, I'm with level HA and I'm from Princial College. Right now I'm pursuing my BA for SEM. Okay, let me go directly to my question. There is from the Parliament side, there is Mr. Speaker 1, Mr. Ramreichan Keishing. He says that he defined himself that institution, he said in Tangkhul like institution which he related to Saga Nigeria, Lagara he TKS and represents Hala. Tara Tunga like Atuna Tanzak Legia. Example, first department is first department na like dia gonna plan trees like institution na sa da fail cha like trees first department na plan sa hila like any institution wa it needs rules and regulation like rules and regulation just for name second high like action song tha atuna tree plan sa ga regulate sali ya wilia ara tree plan sa ga na thia tree ha da dingle ta da bring le ga ta sa de page ja atu rules and ya wilia sa lo da hang de implement sa lo da yarina disobey sa ji sa da tu rules ja enforcement sa ga like it's not gonna be effective right na tu rules implement sa ga ja ya wilia ta da atu na sa ga sa ga ji ya wilia kan sa okay in show ai na ji ga cái ông vasa của school và vì han mình sẽ chạm ý mình sẽ phải đi hàng cho Ning haner na thì cái sự cái này sẽ là cái thì cái sự cái sẽ là cái ít chúng là cái toán cái yên sinh cái bài yên sinh cái bài gì lấy vào mình school là cái rules enforcement sao cái bài lấy vào mình cái ít chúng cái nào với body sao với the issue là schools với cái nào bình đi certain school authority bình đi nó sẽ là cái rules and regulation là set cái sao previous term là i vice president sao là cái issue team là set cái sao vậy để chủ yếu luôn itu ni yang sang kesat jiwa yang sangi itu isu macam mana yang sang kesat ni yang sangi
jadi tui kaya adam ni dia kata hena moral policing sala ke punishment tinggal ke shau ta chung khal lei ba ba mai ta da chu wi le ba I wi shomai na ba I ba chi we approach by na maning la ta mai da adam na le ka ba council sang ro la ka jan sang ro la I tu ni problems I share sala ka sa ka bai ke chi bai na le ka le ka I tu ni le de problem ji I tu ma I sin na once set sa hai ji I tu follow up sa re ka la ka sa la le ki ji ba ji la tangai ka limitations wa no sa ro ko I tu ni la ka I tu shomai na best level ji ba da sa le ji hai on another lay okay nashili jingling han kha khamyak nang han ka bilo itumi institutions behina chigtha ji sadle ko ma sadle brown to play quickly anyone can answer sadle ko ma sadle la ji khathe ngai na tu shomai ina nanga ga fen sanawre institution atam mention sasare activity kamtha ga TGS ne implement sa ga monitor samper human resource tiu na kai jogi da you take TGS join the quick response in the bai TGS na any implement sa jan atum na tra ni ga limitation strongly issue mo le choila ga ga da le ga ito mo civil societies be moral policing team na da ko mo which is very wrong da issue le ga isan atumana solve zala authorities bini mirang bini response kami kala all kami zala da miakli chawlo da tang li da konzare li da TGS liang na chan TGS ne tackle chala police li hang ni kiwa hi important na mai de ku ni ga itu mi li TGS na basing le ro ma chi ge okay ni share arwe ishi ile tamnao na khang han jili relate ka sakal na nim khang jili relate sa ka arwe question han favori athumya thang ting sa kai human resource like sai the TKS you mentioned sai original queer Vareishang alhamdulillah human resource like sai ara itum ping hina itum youth ping hina TKS office walaga or TKS we executive not necessarily are we present tenure like hamnim ko as an association just ara CSOs ping le that specify house are by le TNL TKS TMNL TSL ping le yang say office walaga in a kisa baira in a kika the John Pyro do the Kawahina Mashumiraga institutions later clay leadership role with the clay being jina programs and plans and policies yamlaga identify sagathaga ali se ali approach sa se being group kai tha sa se groups yang ka sardog ji question sangai nishu group baina akha hiwaina ishi TKS anthology thingai do we approach or do we have to be approached Iliam was the Kanini Dargasai, leader later play Binjin la Kasada Gasai, Kala later place, when he Jumna, how with the Itumli overburden like highlight of me. Chuivanga, Ilikisar goes Han Bible Killer, Namaba Gomre, Kanan a sack my policies in Matakai Tranli, Ambuli Kanaka Valley Kaitranli, Itumuliva, Katadangra, individually. Himahina the Jumay the Quija one, Kahanga so the source resources is running human resource funding hill ideas the Kurala Sagi Jiaka Lejilla. Zigo it organization there depend on the Jong Saka to me itumuli parallel source income is running shortly. It could solely depend on the community contribution right. Solution to Daman Pogarko to me and discuss how manjena. Alright, na shiwan hang I'm late Sarah usually. Just one Ulu trust represents all. Alright. Ulu trust no education line what say is Zimik travel, which it means 3 TKS term. Jumudbal TKS no what supply hetran Ulu trust no sadably activities lines how Ulu trust the diopson. TGS no library related what Sarah Jago, Mashun Khanani Pakulan. So TGS no what such run some level, you idea, you determine somewhere the some level, as you know, all resource power, it will never happen. Okay, career counseling, you will just align lately. SSA exam centrally, coaching, you will just align library, Mashun Khanani, Jena as in prologue lately. These high run level. Now my question is not to least team lately. Okay. She next link hankan ara kete wena question primo mandra aris question agli atam sangna vai bashine it to me interesting sa manera we're trying to find solutions ara question you trainer ra shongli akhamya
han le re shi we pedigree we ne Tiêu hôm nay mình là mày tiêu hôm nay ori nang han khaya no preservation yu preservation yu hang re ja khyai ne ge ji ga ori I thung tam de le la ga ara oja bin na thang thung la ga ai sa khreng kha tha ke jing tha kha preservation ni a nam le ni tha da thung na thang thung ga sa ya ai tham tam se yang thung yang tha da thing de bi ke tha je na ji ni wa de de ga ga awon ga tha ga da le hai na pu khui ni tha da pa dang se go we kha hi tha hi preservation ni tam dong ni tam mi sa si ji ka tha do preservation yu bong ni I thung tam ka mi na 그래 그거 형수 사기다 장타를 웅이지 사가타를 웅는 거 그이지 거의 통이 돌리가 사유를 힘태도리 알아 공랑 허정 그거 주 공랑 집이 스퀘어 그 통리 뭐 디레 제는 그 작쇼 배러 제는 preservation 유 봉이 경미가 항세세 그 다른 봉이 항상 레시 Oriental president Oriental principally 항상 Okay. tâm cái gì thế và phải này riêng cái gì thế vậy nó cái sắc này yêu oja sa de in là hip ning được lên này oja ấy thùng bình nào mất riêng gì thế là tâm gì thế mang sa khai được chỉ vang ấy đấy thùng người schooling cái chung cái mình nó mới sinh sản thôi gì này ara riêng gì thế tâm gì tâm tràn li in là yêu sim li kolong gas này thing rong li nó sao bình là sa ta đâu sa ta đâu em sa ta đâu in là kỳ được lên gì cái preservation bong I jang ma tam state ne ka evening la I ma kyo mai ka da the ecology we da kyo mu chu ku le ka ja da ning li kyo ka play ji ka hang ne ka ina thala ka ne admit sang ga ye I thum oja bing ku ga ma tam ji the the nai ma ding ji the the ni ji wa I oja a ka sa de I thum khyon ji admit sai ki ji hi da hi hang bare ka shapai na dan da 이동 오자 빙이 practical teaching 히터가 사야 알아 스쿨리 practical teaching 제는 classroom 리 environment 망가 덤라 그 picnic 와담 찬리라 오히히히 그지다 리비지 데이지라 더가 살아 바이 뭐 샵닉 람 테이터리 Tamji Taylor no Otsagla Sas Taylor Ringji Taylor no Originally Sun Laga in a Serlia ka Hangai Itume Ukhrul context in a house Itume Oja being he Jishud Mida claiming he no opinion li Ojang rapping he are they trained enough to be a teacher? Are they well trained? Atum him Talagana Oja Aka Saran Laga sadly la Gibaji Galakina Lex Sadlim Sasaka Giji Dioga Tengai. You immediately oja sara dam lesan ila UPSC civil service exam thalaga chungna da fail sai dong bom laga shimli bom lo bonde ila oja sadi gen delhi master genuine na kupsangai winning li oja hi ba list kapninga nandal ba pning sani ka damag li win kapning li shabu win kapning ung shung thai in a class 10 dam li ga tiwan mention sao gai 이하분은 뭐 봤던 류로 이는 기사로 그러 이제 다도 오자 살을 범모로 그지 너 이반은 가시를 갖다 델리 가범 들리가 지다도 सक्सेस 사도를 온가니 카 이는 오자 사가이 델리 라스트 니라가 대반은 거 어스 오자 희기전 그다는 이는 몇 플링 사니까 어떤 이 캐시 라가요 어떤 거 뭐지 플링 거이 알아 이는 오자 사만들리가 아카랍 닝고 퀴리바 이버 마스터니 에멘 데 이버 자무 사노 firstly 바 클랑 소글가 질라 뉴 델리 웨노 쿠베제다 클랑 소르가 티징 사 사노 그 티징 사마망르가 애드미니스트레이션 릴라 싱영르가 라프닝 쿠이르가 이노 오자 빙리 영웅 영바제나 라이링 마게템 오자 마게템 지가 이위 디그리에나 이어 마스터니 아투마 클래스 12네 가이가 그레주에트 지빙지번 닝상 라카노 오자 사다 레트라크 린레워 제노 오자 그지 이번 디크리망 닝니데 샹쿠이 아리온 위 비에 히히히히 다 트라크 레들레 마템네 गवर्नमेंट which we implementation ji kya ga ba pai ga success hanigla government ne against something ne kha china we policy li aga ta the first half nine of rural areas li
Minama Bakna, but the doctor posting Babam Regiment Dolop to Miragi, as you police out lady. It will leading Talis and Israel like a Temple village day. Ojalum Salbai. It will truly love Ojalaric Temple Oja Salabai. Kai principal Alexander Ojabing Dolop Tadama Mikragi, he lives chocolate, Maramba, Avana school fees, Mamiato. School fees get your good says all the national limit of member. Do you have a packet and track at them? Okay. Nishere. Taka, Machan Sangaitila. Our question, Chilira. Okay. Please. Itu mihi political saga lang ba? Ay kata le independent saga na office ng baby. Yung mga tuwa ka itu may curriculum itu na set masam. Hay ka itu may hindi. Oja naman tuwa say. Ari ang hay kada tinga yuso ang say dito. Tingi madam ting dua ka kimawin na dua jibahi. Pagwagi ang saga ang ting dua dito ka hai mong dai na kai ka jibena wei kai ko dai fu kam na hai ta ka ji ta tam ji thek vai korsa ko dai sang se ka thar le ji thani ja wa kli tam lo I tum ari ban be ko ba jo ko da dejo ba bi tra ko them le to ta ka hi school li incorporate sa ba no da jo ki sa ta curriculum ni tum ba set ma sa jo ko da I tum ko da extra ram ta sang ba ni I tum sa ba no Possible? Isi Tangkhul Youth General Salagan Iba Hangai Kisata any edition itu Tangkhul history la anything Manipur board ni leo the changes sa la possible size re you got ni liba kha Tangkhul Youth kibali ji sami kabai kibai na question ni Jika example sada Manipur lari kebina lagi Tangkhul Youth kita pasang chapter le. Itu mui okay isu Tangkhul Youth lari le ya Tangkhul Youth. Jika jadi mangli canggai je, jadi mangli canggromo. Tangkhul Youth textbook singaul lah up to 10. Institution Bajina Ashu initiative outside the additional Taras and Kapai Malaysia, not necessarily from the textbook curriculum. Okay, changes. Jiba outside the board generally. Issue we clutter with schooling. Okay, why not? Ji sapai lay. Examples are in the iwi schooling Kharingyo kaji hangi moral science subject here. Itu munil when moral science kikai. Ajira sunda kutong pika dali. Katamnao we subject is jaga traga tuikai no. Then isi pa number moral science class teaching sai exam sansan du. Practical we life tada pali tam sak theo. Then aru tada any edition aga iwi school raga jila la chiba iwi school tungli li chiba jama. Sapai class. Yes, aru. Critical SUPW the lay sa dai malay fitore one. SUPW. Malay tu. Ukhrul Higher Secondary School le le. Itu muka bijang ho cross teaching tamde. Calcutta school of yotik bali ashi speech port apa ki ka the fixer the SUPW tamde. Haka issue the culturally relevant kasa SUPW ari kam the khui the greater the harvester thing the the mo jing sa ba no issue culturally relevant kasa SUPW activity ba incorporate sa se thar ni Ino the mention sa ka hi conclude sam yo next question quiz hai ithumile institutions atang hangdak le jong gli hot na dak le jong gale but conventional practices mang lag ji ba ji mention sangai question sangai hi sai the just amian ka sa ba ji mang effective sa ka mai ba ji example sa da ajon thang institution ha ka we I mean mention sa lu ge SUPW ji Shimkhur chem ka ser lu ji SUPW sa ga la mi ba ji we skill le awi kya ka them sang ni lam thai mane awi curiosity level kya kam tai sang ni lam thai mane Shimkhur chem ka ser lu ji kisa ha school sam tha ba of course in one way kana ko ma tha ko ka thang ari Phokrizat na ka hang tha da kai khang khai awi mi really them thang sang mai ka bai ka tha Shimkhur chem thai la phala ke kai thum hi
itumi level hi upgrade sang sangai technological era ne athai na kang na da ka changli mars li wau thui vai sad le itumi li shimput ke sem tam fusila example sa da a jon thang inter school culture meet da organize ai in ishi indigenous hills network na sob kai khara competition sai wa mi thumang khra ne rakra competition sai mi chiko chishat ka chiko klo mang rai le thumui youth ya ka katamna ya le da le chin mang them da le dai sob kai ji la ka akma thalai shok ai aja sob kai la kai khani ji ba ani hot na go ani li degrade ka samning go ka level ji sa le ji ne hili le da clay high schools ka dong li invitation wa ho ka ji thai je ithumili skillful sa ka bai ya ithumli matha sang ka bai curiosity level ithum upgrade sa ka bai jik tha ji sa si ji institutions ping sa si ji ba ji matha ra da ina ari hili ari dara kaina ari so bai kra okay ka tha wi je a ha ithum hi problem hi ithum li le da clay skills ping hi value ma sa je na follow up ma sa de yang hili so bai kra li ni kya ne appreciate sa de da ma sa ma ne ji da जो हमें ना चिकता बिंगे first इथुम लीले दे play skill जी value मसा का तमलो दा हंग साले ना मसाम रे कसाल मसा ना इमरे जो है ना first लीले दे play इथुम लीले दे play आथुम इथुम practice indigenous with skill बिंग जो practice चिकता बिंगे इथुम में पता नहीं value सा कहीं उचित नहीं कला value का साची खमो ना इधर value का सा करा ग्रामनिंग ले यां चिकता वो जे ना कि कस्ये सांग सब पूरे जगह जो value जे financial ना कि कला और recognize ना लाइन साफ में जान चिकता जे मिला जो मेरा सबका परमानेंट कलर है जो इम्पोर्टेंस का रारे इसका जहाँ है okay ning share so bai khrakli to value salai khuise rakrak value salai khuise itu traditional practices up ne to identity la khne inai tha da ka TKS president la rad le itu khni to chung la jang de le inai tha da mention sangai atham sir Ramthar na khang ji tha la ji la tyo zi re itu khni to chung ka le ko them thang mai la ka tam shu la ka ayar wen la chung khong mai mrak la shu ji la ong mai why don't we volunteer sa la ka school li ba la ka as a guest teacher guest lecturer wa si ji wa tyo kong pa sang ro do ji ya tyo ka mention sangai mrak kali thumai ka taw wing hi they want exposures ta da ka thar ga ji li refresh sa mai khar ji le wa o ja ka thar ga ra ji ga excite sa mai khar ga ya maths teacher bing ma thang la ng de ya absent sa ngai ji maths teacher bing absent sang sa ngai ji mrak kali sang nao ji go regular sa mai thi ji maths teacher sai a thum ling hi ya jena kali ka itum hili available sa khani thot ping hi TKS office le was report was as I am available example ayali bumping or ka sabing in sa na shi pai ga kra le atumi qualified sana kai meaning ji dala how to become a police officer an army officer or our experience share was sa pai wa not necessarily notebook textbook le ka zam chi thang ji da dam roi jim le de khui ba jena itum khani thot ping youth ping I think this is one of our roles and responsibilities it we khani thot it mag sa da our institutions being like pen mounting la let's go help the institutions college being later like high school later like being let's go volunteer and be a guest lecturer chili oja later like being tangkhul wa shoot some program examples are the rest of the I think it is up by the kui because obviously report was as schools being associations like it schools take them like it was up was a gym ko quality le la khaya kharjan was as you interact was as the is the suggestion mane sa pai si chi ba phara the la khang la hangai national being interact sa khani thot being interact he being in a lecture sa in tum la ngai ra sai ya ka them now being in ning la interact sa ngai ra sai great let's move on to the next question anyone please raise your hand okay hili aka hili reo say okay you I mean Shimrah I pastorly on the it's not actually that question meaning ne ka la the omega shi school tha 5 di bahi chipa ji the omega hang sangai ji sani TKS we first priority hi Katamnao sa the quality education committee hili priority sa le da khui hili salak se je ka atang shi ame jing na thang da class 12 by graduate no by Pingsana again what's up hali the le hang the le jiping ji why not 1 or 2 days orientation TKS na khok mi ga sa shi ka thara the institute chong win la kyo man ni contribution chok dang fundraiser kyo man mi sa at the same time issue guru trust le the le Ukhrul actually minimum price in time is ga thara le ji hang sangai ji han suggestion ne
A positive salakai suggestion, and I think he sabai lagra the kwile aji last corner le aka pangkhang le ali miao lo katei han hai ping le ka pangkhang mieng la laga ram man ka hiliak le chiliak le chungdam khulim ro koi shio jo question he ngurum khangrai la le salabai hada han sharing la kibali han khangai ka la ki question le ji ya laga answer sas na new jing ngurum ka tam na khani ru ji firstly han next han lo jo I'm in Jill Kabing, Ukhrul Higher Secondary School. When I got a question here, it told me, Arira, High Oja Ping, Katamnao Ping, he aim in the hanging cover it told me talents, it told me aim, he explores high opportunity to me, the mummy money, Jung the mummy money, Tada school lilla, game spirit kata high me laga, football nigga, volleyball nigga, or many of he could be. Facilities kata him thada hai mi laga ithumli or Katamnao ba hi sports really talent le ithumli da khigla ithumi aim samang sa pai khaba hi tha hi jungda ma le mi mane chubi wang ngai na hi kata makhle hi kata jungda ma le thu ki da ithumli khia bong ngai na ithumi aim hi thei khu lo ji Iuji Sir Kharingyo ana youth wing le da hang yang ka itun youth wing matang ni jam di dai re ka ana youth wing le da hang dai le ishi Tangkhul community wi le youth wing hi function sat le da ka kala masat le ka ye political institution bing wi khyon hungdar ka itun youth bing tada zang ga function sai je na hi kyuai kibawi kyong dat le ding no amingai na school college hami thau extra you am in third jai loi kla Pettigrew college de BA first year tam le okay ning share dadi na maranda ka hamyo hamyo ji okay iwi ili khangan question ji ina pat sala hamyo be school ya teacher de le yaure iwi tầm sản trên taekwondo tầm sản hay mà in a tu tao covid tùy lockdown ni bra rằng được Ukhrul football club akli le ia MOU sign sa gan hang tak lepan awi players ping la iuli la tam no kala iu tam na ping la ana train sa bi no the football shong ji thai secondly taekwondo sar ga ping chang la tam state le chili ali le ji thai the iuli master gatong lim sabai thui wo volleyball wili lam saba bai thui example sat badminton lila national wing badminton lan rongala ke chila sarar thui ni facility si gatong gali sagali provide sa miram da thaga football and taekwondo sara da khani hok phok ni chala ga na covid ra ho chena khani ni ji sam thui ke ni ka taekwondo ba cha ko mai na hok phok da arui la continue sadly ta ji u school ai na ka hang nei ka dei school wi chong ba I mahang mi ram re ara mahang mi ga hang mui mi ba shi okay ning share ari Jill we kamataya objective questions le kamataya ba itum Katamnao be itu youth be platforms facilities to mai darkar sai gi ji we question hang kai message ji mi kai jan institutions please take note itum Katamnao be four corners four walls le itum le chili captive tada jail li pam da le tada 9 am till 3 pm ko pom ba ji masala recess now break now ji mang ni le itum le physical activity le extra co-curricular activity le chumai da engage ha mi lo ge ji we message mi ngai na mom shung jail yes ti tham rao ni she ku ro khyo na khang han ga myo awai question ji ren sara gen hanai le ari hidai politics ba political selling point da le Katamnao mun thei kam thei ka political selling point he kiri political selling point mo pra PSP ari mia kana direct hanga bai ka ko phatta mai bai ka nga bai mia kana candidate aga sara election reason na consecutively yurai ga bai political selling point he chui gai mia kana party reason na consecutively long time party serve sai ka bai political selling point he thogai awi moral integrity awi commitment di churabina party contribution leda so social status lega party di razanga we
political selling point in Tungkai. Jena, you experience youth wing rather than anything, political selling point which means a lot of are meaning in the Saura or taking more out. The party needs a chapter. Jena, youth in political selling point, in the party involves Sarah between we activities of Tungo Penny. Example in that Sata Hanoi, article she forest department in Tayam Salary, even with tree plantation with Gaigo. Even youth. How come you say? I mean, youth wing with Ramthar, issue group division Niva, COVID around the Mina Jam, some of the Tadaba, area function was on the previous Sarasai, at Vaki Bahira, Matara Sava by Tano Masari, Kram Haidagina. Emirator from the nation of Naga, youth wing with activities of two later. Amai Kharingyo RUJ specific salagaina. Itu youth ping ban or drumara khangsaga party by as an institution youth ping li prioritize salaga or timasa khangsakla function thamak sakles baji now main baji jiu baji specific salang han kami olo. Youth plan of Raksan space a high middle. Okay. May I answer ya? Ning share hili mic jack si dapat samilo hili question nak le. Keting han kai la pang khang kai la. Keting han kai le. Okay. Tagay na last question sa ko. Yeah, thank you. Ili temer socializa si kunyo discute story the representation ya ji thok sa tare. Ina kushna kui bam da ari right chong mi ne tan ngai. Le bing na khanga bai de 아까 이제 중요하다 이번들 levels 이번들 있나 society나 DKS나 or organization나 뭔일이 뒤다 아니 이제 한 해고 신나고 하는 거 이거 무슨 상관이 나가려냐 아니 니 금소이 25 years 그하고 담니 무소이 니 금소담니들 이 job 24 25 리산에 니는 뭐 I want to be a millionaire. Now, millionaire somebody 30 years 무가를 먹지 않고 다겠고 무슨이가 되고 하고 다겠네. 제가 진짜 이 라이프 때문에 아우이 삭샤베도 any to just say 지금 딱 보시 유튜브 서도 좋아지. 그래서 확실히 무슨 상관이 없어. 이거 CSO는 얼지 넘어가는 사람들 at least 샤브샤와는 유신군은 잠도 그 사람들 상대와 오픈하이 좀 이런 유스 약간 레이더를 입어주는 그것이 상황하시네. 이동 장군 유스리 분명 유리에서 나오기다 소사이티리 양 유리 인트레스트 내오기다 중국 서비스에 얼마도 장군 유스는 그다가 인정 팬다시월 받는 인정이고 이게 진짜가 아시는 GDC 사람이죠. 이제 지사사 아니죠. 이 지사사 아니죠. 지방지들은 다른 지식을 주나이래. 그 느끼 상해도 기업사는 기산이를 어떻게 들어 그러나 아리마타이 Foreign starving 민들이 써들래 양 아tom이 Foreign starving 민이 대망이 date of birth surname 그동안 되들래 그야 대절들래 그 whereas 아총 영세제는 the world is in our hand logo 볼락할 수도 건다고 양 인터넷에 인더스트리 인터넷에 가이드라는 게 우리 오고 동글이 머니폴리 인디얼리 exam 리더리 지금 또 인터넷에 서사와이들이고 그 집에서 아까 서치부사 그 DKS 문의 영상이 뒤에 COCN 이동의 기금 영상이 뒤에 인사다 그게 지유스가 들어 그다 이동이 강위는 레오이데 좋아이나 지는 그 question 사사가지고 Okay, ning share nuji specific salagai na panelist aling hankang sa ngai lega bali direct sa ha ene akana jo are the question throws sanjiva church being a role Christian church bakai do church ka do basically pastor ban or speaker ban do that Christian singumang 50 Sunday sang the basically motivational talks kya samde ani khai au puire khamang za puire shimkhur khamang puire ju ka kharang gang nai wo if I'm wrong the ara idumoi society church ka sa na da le negative 중앙 사도가 corrective measures 막 여기다 아왕의 example 이 파이 중요고 너희는 많이 잡으면 막 과템게 막 미리에서 너무 저도 지금 하면 이거 왕따 하나 산
I became more holier because I'm not in that category. Each class and each category is even man not a bomb. Hang the level church programs in Mashun are Easternlight they do highly achieved. Motivational talks about the movement made church. Youth service lead. Only. Are achievers in the world or motivational talks like the be family. Team now the movie family. But we take up any way. As only hold the Horam is not way fantasize time. Or we have the Shanghai achieve something. Keep on the people. Church one of the people. Church the oh, to the Shilaka of the Ramreichan lectures have we only talk about corrective measures. Generally, to me, Kamatavajili, Merchant Wala, Jimmasawala, Sakashiba himself, where is one of my travel. Sakashisa, the corrective measures to Jim Shumway. Kaji, Chipani show without a Yomang, somehow on the way, Holy Sana, after the man, another moment. Generally, church being a singer and church week, Sunday service, youth being mobilized, Sunday school, motivational talks. Milini Havida, 80,000 ago. Okay. Okay. Arizila Aka. Naniji Mike Mopai Lilipina. Okay. Naniji Kam Hun wrote the Lilaga. Ari Queer Temersona Kanghang Jili. Yes. Church ma I church when with a church with Bangla. Yes. Jaira Richika, church Mali, focus inside itum as youths, itum effort, individual effort seek Chiwamli to learn in our question budget as an individual instead of depending so much on the institutions. Budget come share. Let's look at question nine. Ila, I'm head of the UBC with you, Chairman Sadly. Clearly, it was almost in the working sound. Kashim Yung the Hibak, the board in Napoli. Opportunity like some symptom trying reality travel some paper government. Ham Haida read Ham Haida inspiration device achieve Sakai liquid crowd are we really from the Kajan Sawa youth program Akani Hop of Maire Chili Shila Zamamandale. But I love achievements we probably can society contribute Kharingyo Sakai Pinje, pedestrian Khangrah, Kakita, interaction Satamli, mentorship, some of vice based Jacobishin. Kaji, Itum, Kaja, individual Sada, Jing, and the tape, we did a travel away. Kahi achieve Sakai Bindi, though I made some of vice Jaka, to platform Jilla, he made them later, Vareishang. Then I was later, which would buy about a day. Then Kachichawa, the only when I already come back to the Otla, I already got some from the Tangkhul Youth Parliament, so I love it. Kachia, Kharingyo, Kyaka the Kasan, Ukhrul, education here, India when Yanka, namely the Zansarek. Kachi challenges Kyak faces are like Ayar Shokatam, Ayari level a complete Sasha Kuchini, the Jaka Shoko. Languages are Easternlight, and the Jita Shok Sadla, Jiki, Lamda, Tangkhul, Lamda, Adamson Sadla, Kempuimamanda, Jenny to make capacity with the capacity unlocks Sami, Hakakipawa, how many replay, Jiji, which was a night. Jigila Medari, Sona White and Hanko Bamaire, Kalele Jigi to the Tadok Kanao and Nugila made a sack by traveling over Item outside the box thinking about Piragan, which I traveled with them. Jenna, Jing Hangman Baker, Phokrizat me. As your job, I hear how the institution what the sort of the window. So, yeah, the Naga sort of the concern of waiting the problematize somebody. Jenna, it successful sort of attempt to wait up the relation now, which you took to right? Take up shock of it. The God who we Yari went to the Bomogo, successful Sami Kate of the Tail Way. Takachi Mokuvaji took away, sir, issue a shop with Kandonser, what you want to say about Originally, Kupsama use a butter there. Ara Hanga Levanova,
motivational talk si shason jena national ba je o I 상하이 이지 아담만 이라잖아 그래서 다가 individual 빙나 임 주나인 가이 지도이 메더라라 이상 나tional 내가 쇼고 좀 이거 repeatedly 지서 먹는다 다들 샤쇼 계곡 아이돌아 거기 디디언스도 그지 영쇼는 그인다 so we need to provide that 그지만 우리 아이디어가 오케이 ning share 하 오케이 바로 이제 사실 저 question to back 상대도 다른 이름이 reality show 등이 아차 내가 이름 UC 그래서 이름 그놈이 더 재미있어요 Sunday 시 부요 youth 조세다 or UBC youth 차오르 지금 간다 저희가 미라서 해니 어떤 WhatsApp 그룹에서 personal goal 하는 넘버 하는 이지다 그래서 CUT 중도도 중도지 in the sense care guidance 하더니 1000 youths 랑들이 200 plus 파운드라더니 너희들이 아까는 저를 사람제고 사달리고 아당시 어쩌면 한가에도 사람제고 사달리 그 미바질이 인디비주얼 사람에는 조 유튜브스들이 or sports fellowship leader individual 아사는 그래서 우리도 most of the youth are come but not now in their own 지시에 또 youth 중국이 가서는 내가 지리 좀 IC 분명 유튜브, UBC 유튜브, 아시 유튜브 다들 어떤 사람들이 학촌 기지이다. 이동들도 피어 사이지, 필러지 이동 수급을 생각하지. 이동들도 굉장히 심부진의 조금의 이상을 기회는 이 상담 목표 기회인데, 상담 목표 기회인데 기회지. 또 이동 자들들 리라이스 사이를 저가 살아가 오지 하고 society's just 삶이란 좀 care guidance or 또 아까 중국 삶이들 이제 그 뭐라들이 되게 지켜보고 좋아해야 된다 지양. ning share jili itum ko tong mu chukpai mai fai question ka ina aka khani lipsa laga haimi laga question ji kup sang fai south around hi national being youth being khani thought being youth service li church we program li moral lui ji hi kyuwang sa sara ji question sangai national ba jin youth ba jin mara ngai blum da ari ma blum ra ji ma khwa ga or morning cover church we shongai na la for the namesake ma organize ka sala program ji national basely interest like vai ki ka samik pai leila examples ada rangai ka vai program athang kuira Vareishang na khang thada corrective measures for example church we na pulpit we na merkli thumla na ring hai kai khale youth a khi national khni thoda ke a hi ka te we na tiong kai khangai na shaksal ka ra khai no color ku sam color hi tiong te khai no wi ba no we ji example ya ku sam ji ji ta ga mi ba ji next limra ka ngai limra example khamim ko mo ka pai mne ki ji ba ji ila ji ba ji am them ne color te ne church limra kai mne ji ba ji ya ka kai ko wang na defense ak pai le sai a wi ji ne mi daily distract sai ki ji la ka hang sa sa ra or it we church holy place out to descend line wa sai ji le sa ra dai tum hi hiwak la jiwak la hang pai ba chung ka le sa re kala chi itumi yaron la bing hin la ka descend la in church li wa kai lam le sam la khui ya ri jeng really ka ji tran zat khana ji li ka sa ji li problem le sam la khui jaina akhala aka ji le itumi phapta mi khang roki kanala ke da hangai hangai youth bing hin na marathu dam pam hai la what the extra mile khisa pai church na extra khisa pai rak vai ke ji lam chung sangai kala youth pa hin la wa ngai khwai church li lakhi ka thadam tha sang sak bai ji mu chung sangai ari question ji thalga kup sang sangai achuwi youth parliament hi hili khangjang saure itum ari question ji tyo ka machan sangai la sure last sada hi machan sang kup sang 아당에는 안가가이 아주 그니래요. 스피커 위 conclusion을 하는 게 있는 후에는 보고 가요. 야리는 앞시다. 내가 더래도 그미를 나로 오세요. church리 랑아이 그바이 기사가 근파다 사카 아튼의 church리 랑사그라 랑아이 그바이 기사라가 그지 Tangkhul lali aka ning klebam li offset la le ke ji le shat la aka vai ning la no wi ning hi
那里来的个就是一个雕刻，那里来拍档是爱 youth speak 的行爱阿克这个这个。啊，反反呢，阿里方那等的，拍照些就是好了了，梦会拍就是我拍了是买张，那为宁的，哎，这里来个就是。那个刚才为阿宽那么下了去，拍照些的阿反反为宽那么下了去。那个 church 把个 church 里 speaker 啊，可能30 minutes or 40 minutes 可以个啊，等啥？attention 那米个去。一个 church 呢，个他的起锅可以个啊，同样来个个就是，老是那边 level 里个，你太闹个要个嘞，啊门个搞得嘞，个了 youth 边为吧，拉闹个啥那个了，我弄那个了，讲啊，都比个有个。Everyone we said na by in the music the shijin mi laga la sa ka te the ho kui laga sa de church li hak na da expect ma sang sa nai ne kha na yi ji shu li le shin ji ga ji shu le bang li ram sa nai ke ji ba he jang ra laga pao kham tha ram na kui ke ji ba he jang ki expect sang sa nai laga in conclusion ada ka teu ka gang li patient ke teu le miao lo in a issuing la vu akana panelists akana khan li Tangkhul minute lah. 1 minute. Okay, Tangkhul tu hi yang hi ena ngrum sang laga subject hi sa bai plan ji khang ji ni ikdeu kam chen sang mai be ko. Tangkhul tu MU na tangai e ji laga writers ma le thui te. Katamnao bing li ye challenge sangai lak te hi. I chung li Tangkhul tu hi tam khwai. Kapi me ma le ne ji hi. Jang MU里积累的里边了，那个阿等西人不听了，阿个行这事人不听了，这，个比米个外一个把那个人呢，一些的天那个是那个巴萨，moral science 个比米个外 school 个剧那里新个外不让开的 project，的天一哎，那等个亏米的来帮帮没，等个他那个是那个阿帮个中个里头那个是那个了，我沙龙都摆了那些，个就把一个去行生来过，你说。Okay. Ning share panelist me. Niang ngai ning shi bi jang kada re. Ajana tuna ramatu ai ye hiri pa ta mo de khui. Iwe na ari tu na khun mo man ta gai tu. Ot sa gai na ka tha da ne ji khui bai ji ji sala ra da shin sang ai. I tu sai ko na shi chi ko wa ma ko la yang shi khem sa.